ara mi rena kadi commentaire ji moɗon ɗin taw ɗi ƴawali. J'espère que ɗi ƴaway ɗo joni mi renami anda yimɓe ok yaren Fouta inni bonjour awa commentaire ƴawi ce qui est très bien. Rebonsoir frère Tolla Diallo Chérif, rebonsoir à vous. Ara yandine en ko jelo woni ndarude sen timmini temedere fuɗɗoɗen mi yafoto ko interruption heɓuɗen ina live o woni ko ataka. Ok PHK Baldé ni nous sommes là salima ko toodi awa aray no wirɗen noon mi faala yon heɗito ɗo wonande ɓen tawoɓe aray ɓe CV en kala live arano wiwɗen ko toɓɓe ɗiɗi jogiɗen toɓɓere meɗen arander nden en yewtay fi kon ko fewndi kon e ɗi pays ji AES Burkina Mali e Niger. Yewten Mali par exemple ko tawi hankimɓe waɗi dissolution parti politique ji ɗin fof eɗen andi noon Niger atinoke wadde ɗum ɗon. Yewten ka serkete ko fewndi kon Burkina ka tawata hande ɗo cayiɗen ino yanirde wotere Jibbo yani Japaga kañum kadi yani hande ɗo Japaga noon e Jibbo oya ko nord woni ko ɗum woni ka sengo nano ɓe kañum woniri ko ɗum woni haray ka ba'oy koy ko ɗum waɗi haray ka resteroɓe ɓen ɓe fondi waɗugol kono ɗum kadi haray ko woni ko yuɓɓidirten ɗum ɗon e ko fokkiti Bamako mi anditina en ɗo noon komi yewtuno ñande go o ɓey ni 172. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد harayno wirɗen noon hannde ɗo ko alarba hawrituɗon 14 joni o yin 15 fayda ka woɓɓe goo lewru mai hitande guluje 2025 hannde ɗo toɓɓe ɗe jogiɗen ɗen hiɗen fuɗɗade de kisan no wirɗen noon wonande ɓen ɓe tawata haray ko taƴi ko nanenɗa ɓe andade ko yewtuɗen fi muɗum wiɗen ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓe rarane nden e yewtay ko fewndi kon ka AES ko ɗum woni ko Alliance des États du Sahel yuɓɓidiren ton e ko fokkiti ko wowlen taw ko fokkiti sengo Bamako ɗon yuɓɓidiren ko waɗi ton kon e ko CNRD woni fokkintini sengo leydi Lagini ɗum ɗo wonata haray toɓɓere men arande nden toɓɓere men ɗimmer nden e yewtay ko fewndi ka tabital pulaku jon noon andon toɓɓere arande nden e ɗimmere nden no yuɓɓodir ton nokkugo kono mi wolata kon to ɗi yuɓɓodiri miɗo andi hakkille moɗon ɗen o wawa famude kon ɗum mi woni mumude hannde ɗo na noon forowol banana fes mi woni addude hannde na forowol banana fes ko message mi jogiiɗi mi faala on jonnude kono on message mo tawata koye mi mumumo onon on faamay ko on ɗum woni ko yuɓɓidiri hakkunde toɓɓere arande nden e toɓɓere ɗimmere nden ko ɗum ɗo woni haray ko jogiɗen ka ɗimmere ɗon noon nde tawde ɗon andi crise fewndi ɗon hannde ɗo e sengo pulaku ngun on crise mo tawata ŋakke ɗen nde tawata haray ko wonɗen fukkinirde ɗiɗo ɗiɗi ko fiino ɗen ŋakke ɗon iwira en heɓay noon hannde ɗo mo werneten en heɓay ɗo hannde ɗo koɗo arowo yewtida e meɗen fi konko tawata eɗen andi laaga yewtino ɗo eɗen jonni mo jonte tati ɗen ɗe tawata haray mo heddori e joni ɗiɗi e balɗe kanko kadi o arowo ɗo komo ɓeynata Oumar Moukhtar Ba mo noddirten 007 kanko kadi en contactimo ɓe ɓawde tawde Modi Moukhtar mo Bappa Jamiu e kañum Alaji Kabiru ɓe jaɓali notagol noddago meɗen gon ɓe ara ɓe yewta ɗo joni noon ara ɗen mari ɗo audio ji ɗi heɗintinte jama on kanko kadi landoɗen mo
kanko Oumar Moukhtar ko ndu woni ko humpiti e ko fewndi ɗo haray ko ɗum woni ko noddirtenmo ɗo landoɗen mo kañum kadi haray ko ƴettuɗen ɗo ɗi décret ji jeeɗiɗi ɗi tawata ino tawa e majji fukkingol tabital pulako woni ko sukaɓe woni ko sewɓe ɓe woni ko ka sengo towɓe duuɓi ɓen fo e mum ɗum landoɗen mo kanko kadi ko ndu woni ko yiye ɗum ɗo ko ɗum ɗo haray woni ko jogiɗen toɓɓe ɗe mar noon haray kuntoye toɓɓe ka bange mbuuɗi ka bange sariyaji e koko fewndi mbuuɗi kanŋe ɗe wujjade ɗen ka détournade ɗen kadi ka banque centrale haray ko ɗum ɗo woni ko yewteten fi muɗum e yetti noon Allah fota ko tawi kon kanko woni ko newna nin heɗintingol nde jonde ɗo en toriki mo e waɗan en jonde nden jonde barkinade amin ya rabbal alamin haray ɗen fuɗɗade live meɗen on ɗo mo tawata ɗo e invité jo on aru mi heɗintina on ɗo audio ji ɗiɗi audio aran noon ko ka tawata haray dibi wannoɗe live ji meɗen ɗi nde ñande woodi réaction ji waɗuɗi woodi ko feƴƴi ka nder kañum tabital pulako haray heɗitoɗen ɗo yewtere nde tawata waɗuɓe ɓe o forcing ko wontirɓe ɓen iɗen andi en nanino taw Mody Moukhtar mo Bappa Diamew ko on ɗo yewtuno kañum Alaji Kabiru kañum kadi kon ɗum woni ko yewti ko Alaji Kabiru noon ati wadde yewtere nde tawata nden holli hakkunde maɓɓe nder ton haɗi yeɗɗa few kañum kadi Bappa Moukhtar mo Bappa Diamew ari waɗi réaction joni noon o réaction maɓe waɗi jentitoɗen ɗo ko honɗum woni ko kañum kan makko on kanko ceerno Yaya ko honɗum woni ko ɓe ƴetti disposition e hoore Alaji Kabiru ɓe inni ɓen kañum lundike saria on haray jentitoɗen aray ko min Ali Kona Balde responsable communication tabital pulako Guinée aray ko inde bureau exécutif tabital pulako on mi woni yot aray ko min Ali oɗo no wiyeteɗo Aliou Kona no woodi kam yewtata on ɗo seeɗa fi makko aray jentiteɗo ko kanko ɓe jonni décret on yo aru janga humpita ka nder tabital pulaku ko eɓɓore nde ɓe ƴetti nden e hoore Alaji Kabiru e yoga yimɓe Kona Balde responsable communication tabital pulako Guinée aray ko inde bureau exécutif tabital pulako on mi woni yettinde ɗum ɗo aray ko bureau exécutif tabital pulako woni ko yiitide ɗe balɗe ɗo tawi no woodi yimɓe nder tawaɓe bureau exécutif fof maka responsable antenne faalaɓe bonnude ɗum ko yangani ɗen ɗi duuɓi ɗo fof bureau exécutif fof on fotti vérifie tefi kuskusuni ha humpiti kondani duki inni wondema ɗum ɗo hina ko duwa hina ko gasi yiltiti bureau exécutif fof on ndaari ka saria règlement intérieur ndaari ka stati tawi ɓeeɗo ko handi wo ko jattugol poste maɓɓe on par ce que ko ɓe waɗi kon ko kuudetaɓe faalano wadde ka nder bureau interne e nder tabital pulako tawi golle maɓɓe ɗen ɗe yaa mi faala noon yon po miɗo andi ara on nanino ko ɗi audio ji kono mi faala yon po ɗum moƴƴa noppi goo o wiyeteɗo ɗo Aliou Kona ko responsable jo structure ressortissant jo préfecture jeeyaɗo e mojobere wonde e cippirde townude hondu fi laamagol jentite noon ko woni yewtude ɗo fi muɗum gon fi coup d'état ino waɗa fewndo tawi fof ino cippirde fi tettugol lewru ndun fi tettugol nangue ngen tigi woɓɓe goyno piirude fi ittugol kooti e nagge wala konto pullo Fouta on fewndi hannde ɗo jentite noon terme ji ɗi ɓe woni employé ɗin jentito ɗon ɓe woni e yewtude ɓen jentito ɗon ɓe woni e yewtude fi muɗum ɓen kañum kadi andi ton noon ɓeeɗo ko sifa ɓeeɗo hoolora fi yo pullo on iwu hannde ɗo e ŋakke ɗe woni e muɗum ɗen mi fuɗɗi to jentito ɗon moƴƴa yewtere makko nde jibi ka nde fuɗɗi nanon no ɓe woni e ƴettirde soobe ɓe hoola fi kuudeta woɓɓe no ƴettude pinka yaha ittoya worɓe e mi faalaka wolde haalaji gono toon kono heɗite tun woodi ko woodi kon par ce que simi woodi goɗɗi gono toon haala an kan ka mettay donc yimɓe ino ɗaɓɓude boboɓe ka bamba woɓɓe ino ɗaɓɓude julle ka bamba ko ɓeeɗo noon ko sifa yimɓe ɓeeɗo jogi ɗen ko ɓeeɗo habbinoɗen yo fittan en gonɗi ko ɗum waɗi simi inni jentite moƴƴa on yiyay joni ko ɗum waɗi simi inni toɓɓere araner nden e toɓɓere ɗimmere nden hino yuɓɓodiri ko ɗum woni toɓɓere araner wiwɗen koko fewndi kon fewndo ɗo Burkina ko fewndi kon fewndo ɗo Mali ko fewndi kon fewndo ɗo Niger e non laguine noon ka tawata fulɓe ɓen ils sont à plus de 50%. Statistique yiɗi no wi ha ɓe no wi ha 65% no wi
officiellement ko ɓeyni ko 43 mi andinayi noon Burkina ɓe wonɓe waɗude o résultat ɗo fulɓe ɓen ko entre 6 à 8% ɓe timma dow 10%. sa ino woduno fewdo tawno hari ko Thomas Sankara en fewdo ɓe wonno ka laamu kanko Thomas Sankara noon mi andinayi ko pullo mi andinayi kadi Burkina ko ɓeynata kon Burkinaɓe koye haala pulal si on daari nationalité burkinabé on ko e accent gui e par ce que ko Burkinaɓe ko noon ɓe wiyata haala inde leydi ndin ko Burkinaɓe ɓen noon Burkinaɓe ko barkinaɓe en réalité koye nder recherche ji ɗin ɗi woni e waɗude ɗe mi yewtidiri e maɓɓe ton dans leur pular mo tawata ko pular maɓɓe on kamɓe ɓe andininmi Burkina Faso hari fulɓe ɓen hiɓe ɗuɗuno ɗon hiɓe marno kadi doole ɓe wedditi ɗon ha ɓe raɗira goto goto ɓe mu'ira goto goto ha hande ɗo ko 6% ɓe heddori ko ɓe 6% ɗo woni e jaɓɓitade hoore muɗum ɗo immito mi fillo Burkina Faso e nana ɓe inna c'est le pays des hommes intègres wo ka haala maɓɓe ko ɗum en réalité ɓe arɓe des hommes bénis ko leydi barkinaɓe ko noon Burkina wiyeteno ado wiyede Haute Volta ko leydi barkinaɓe ko noon wiyeteno yimɓe toon ɓe ɓeyna barkinaɓe ko ɓeɗo ko barkinaɓe ko noon ɓe wiyayno ɓeeɗa ari sansi wi ko Burkinaɓe fayin pulal on heddi wondema ko Burkinaɓe ɓe wi ɗum ɗon e haala maɓɓe kamɓe ko morwe on ka ko haala musique mi anda ɓe inni wo ɗum ko firi ko les hommes intègres donc des hommes bénis ɓe witi que les hommes intègres mi andina en ɗum ɗon ko honno goɗɗo jooɗoto wedditoto ha hande kadi jatte doole muɗum on ɗon noon si gaynama jattede ko honno noon o yimmitorta comme bak mo ɓe woni e wadde on komi faala yon heɗito ɗo jentite noon enen deeli ɗi jogiɗen ɗin ko ɗi woni e wolde fi mum kudetaji ɗi ɓe woni e wiide ɗiɗo waɗude mi fuɗɗito yewtere men jentito ɗon de aray ko min Ali Kona Balde responsable communication Tabita Pulako Guinée aray ko yinde bureau exécutif Tabita Pulako on mi woni yettinde ɗum ɗo aray ko bureau exécutif Tabita Pulako woni ko yiitide de balɗe ɗo tawi no woodi yimɓe e nder tawaɓe bureau exécutif o maka responsable antenne faalaɓe bonnude ɗum ko yangani ɗen ɗi duuɓi ɗo fof bureau exécutif on fotti vérifie tefi kusukusuni ha humpiti kondani duki inni wondema ɗum ɗo hina ko duwa hina ko gasi yiltiti bureau exécutif on ndaari ka saria règlement intérieur ndaari ka stati tawi ɓeeɗo ko handi o ko jattugol poste maɓɓe on par ce que koɓe waɗi kon ko kuudetaɓe faalano wadde ka nder bureau interne e nder Tabita Pulako on tawi golle maɓɓe ɗen ɗe yaada e saria ɗe yaada e faamu ɗe yaada e andugol e faamugol ko duwa fewn ko duwa waɗede kon jente moƴƴa ɗum ko ɓe yimɓe ɗo bureau exécutif on wi'i jatti pilasiji mum taw ha bureau exécutif on yiitida kadi arano ɗum ko Elage Kabir Diallo ɓen ko ɓe woni responsable vice président ɓe chargé à l' implantation pilasi maɓɓe on gonɗon ɓe perdimo few taw monsieur Sounoun Ba ɓen ko ɓe wonno responsable antenne on pita ɓe perdi place maɓɓe on few monsieur Ali Badde Badiar Diallo responsable antenne Koundara on ɓe perdi place maɓɓe on few Modi Boubacar Diallo responsable antenne Ratoma on ɓe perdi place maɓɓe on few haray o noon décision ko bureau exécutif ko décidi ɗo ɓeeɗo gila ɗo koye appliqué kisan ɓe yaltina e plateforme ji Tabita Pulako ɗin ɗi fof majji e disposition ƴettete ɗe balɗe no pilaci ji maɓɓe ɗi jonni ɗe woɓɓe ko aray ko ɗum wonno ko bureau exécutif on wonno ko hewtini nuli men jentede yomin yettin par ce que si tawi woni en waɗali sariyaji ɗin hakkude meɗen ko faaladen moƴƴinde kon wonay aray wo ko windi o déclaration ɗo ko windi ko woni saabu ha o déclaration winda ko fi yo taw Pulako ngu yaara yeeso fi yo taw union waɗa fi yo taw faalaɗo bonnude o artite ka saria aray ko ɗum ɓe nunnolan en tant que responsable de communication yo mi armi yettina ko signe e inde bureau exécutif on ko président Tabita Pulako lagine o fof monsieur Ceerno Yaya Diallo ɗum ko hande ñande 6 mai 2025 salamu aleykum warahmatullah awa 6 mai hande ɗo ko 14 mai gibi ɓe waɗi ɗum ɗo komi suwanno komi hanuno heɗintinde on gibi dimanche feƴƴunoɗo ni kono ko hande Allah woni e newnude
ɓayɓe waɗi oɗo communiqué en nani ko ceerno yaya woni ko signe o mi heɗintinayi on ɗo noon ko onno ceerno yaya ari goɗɗo ino woodi ɗo mo tawata o nana yewtere makko nde juuta ko yewti fi no ceerno yaya ariri ko honno o wonɗo e wiide ɗo ko légitime ko légal ko honno ariri ka laamu juuta ko 3 minutes pet o woni e yewtude kono jentitoɗen noon Alaji Kabiru ɓay humpitike ɗum ɗo kamɓe kadi ko ɗum woni réplique Alaji Kabiru malgré ko tawata en wi en fukkinino ɗiɗo en waɗino décret on e wino ɗiɗo fof ɗi fukkinoke joni jentite kañum kadi ko Alaji Kabiru woni e wolde kon taw duppu few o taw hawju mi duppata taw mi faala yon heɗito ɗo invité jo meɗen on arde yo Allah ɓeydi jam e kisiye e meɗen jeetati mai 2025 c'est-à-dire 2 jours après ɓeeɗa waɗi communiqué mum on le 6 mai ɓeɗo noon le 8 mai kañum kadi no wadde contre décret mi andinayi noon pendant ce temps woɓɓe goo no fempi e palais no wadde ko faala no ari deƴƴini leydi fof no hollude doole ko ɓeɗo woni jooma doole ɓen woɓɓe goo kañum no hollidirde doole e nder plateforme oy woɓɓe no hollude kamɓe ɓuri woni lasili hiɓe waɗa coup d'état e contre coup d'état ka hunduko e nder plateforme oy koye tawata huccinta a fewtinta gooto e ɓen wonɓe wolde ɗo ala ka tere jentite ka capital pula ko Guinée mi hiwro yo musidɓe an ɓe mi hawti ko weli mi hawti ko metti ɗi dam haray miɗo arde waɗa gollon yewtere raɓɓiɗunde hippude ɓe gi ɓowɗodirowi ko ceerno yaya créani en ɗo haray audio ji ɗuɗuɗi addama ka privé an miɗan andi adduɓe ɓen ko addiri ɗi ko sabu yiɗugolla e teddingolla le respect et la considération haray miɗo weltani Allah miɗo weltani on miɗo tori Allah yo jikke luttu hakkunde men o woni komi andina yo hunde wotere laamiɗo wo o folloto ko si o follorayno newori e si o follorayno sattiri si goɗɗo follama e laamu o fiti fitinnike haray ɗen wawimo jonnude ko droit makko noon donc andi gollon haray addoɓe audio ji ɗi miɗo weltani on ha haray ɗon wawi accirde ni mi ɗuuɗa umpeede e ko fewndi ka ceerno yaya miɗo andi wonɓe wowlde ɗon ɓen kona hande ɓe fuɗɗi woɓɓe ɓen ɓuri ñitande no wowlude e hoore am woɓɓe ɓen waɗi lebbi woɓɓe ɓen waɗi jonde e hiɗen faamude noon ko goɗɗum lowano e maɓɓe ko ɗum ɓe woni e yaltinde ko ɗum ɓe yaltinno woɓɓe ɓen haa ɓe yaltinaka pilato milan woni fier donc konko ɓe woni e wadde ɗon koko prépara no ceerno yaya wowdiri ni ka audio ji mum neeɗi ko ɗum fuɗɗi neeɗi ko ɗum ɗo loowa e ɓeeɗo ko ɗum ɓe woni e yaltinde de ce fait kala on annduɗo hino yiɗilan hino hoolilan hino hooli golle ko wonmi e wadde kon hino hooli golle ko Elhaji Mamadou Lawal woni e wadde kon eɓe men wondi ɗen ɗum wota sattu e mum haray ko sattirta ko tawde haanano ka ɗum ɗo wona wonira ni hakkunde men haray haanano tawa jiɗɗiro ko hakkunde men wonata kono plan on koyo wonu Alaji Kabiru bonni o plan maɓɓe neeɗi ko moƴƴina jente moƴƴa yewtere ceerno yaya nden avec intérêt jentoron nde hakkil e faam e pinal jentoɗon wonɓe ɓen e koyfitude lan e wonɓe ɓen e yennude lan donc haray wona ko juhi men menen mbiɗo andi noon haray yoga e moɗon ɗum ɗo juhi ɗum kono inchallahu mi aroyay e asewe donc ko yelde 10 mai 2025 ɓeydangol ɗon ndaygu e ɗi piiji ɗo inchallahu haray noon ka tabital pulako continue golle men ɗen haray miɗo hiwro monsieur Boubacar Diallo président tabital pulako Guinée e kala o nani ka
ɓeɗo ɓe waɗi kamɓe kadi président keso c'est-à-dire c'est du vrai cafarnom ko woni feƴƴude ɗo ko jettitede ɓe wondi ɗen fof ha hewta ɓeygure maɓɓe nde yalla ɓeydi jam e gisi e meɗen continue golle mon ɗen inchallahu e aseɓe on ñande 10 mai mi ara ɓeydan gonɗen ndaygu on jarama Allah ɓeydi jam e kisal e meɗen e kala pullo mo guine on ka woni e kala pullo ka woni annaw amin joni ara nani nde yewtere ɗo nde Alaji Kabiru waɗani nde tawata e nde laaɓa joni noon haray ko raɓɓiɗi komi faala ɗo mi yewtu on ko waɗi kon Burkina mi heɗintina on ɗo goɗɗo wiyeteɗo Habib Diallo ko yewti e nder plateforme fi argol wajoɓe kamɓe ko honno ceerno Yaya ɗo o wonɗo e wiide ɗo manda makko on ko ma o lannito mo ma ɓe wiyete ɓen ɗo Bappa Moukhtar mo Bappa Diame woni e wiide ko ma o lannito manda on jentiteɗo oɗo ko woni woldende ɓen ko jelo lamminimo kanko ceerno Yaya lamminnomo sa kalkiliɗo fota en fof ɗen wi'ude gollaka yes bien sûr ko noon woniri gollaka kono mi sikka golle ɗen wawete gollede ɓawo jawdi yimɓe umɓe ɓen ɗo fof wonɓe ɓen wiide hande gollaka sa landike ɓe kon jeluɓe itti fiyo golle a tawa e ala yimɓe ɓen no wiide budget waɗaka bien sûr ko noon woniri kono si en daari ɗo kiɓi fewdo Alaji Alpha Amadou Kourou laamiɓe ko ɓanni duuɓi nogay ɓe accanaali tabital pulako enter e jano on budget honno jooɗoɗo e nder duuɓi tati wawi wadde budget sa yeeyi ɗo ɗen Nigéria ka laamiɗo Sanusi laamiɗo on tabital pulako fof no par ce que ɓe gono wiide o demsoni konko ko fewdo o ƴettata o budget jeeluɓe wawi hollutude wondema tabital pulako no jogui donc min a andi fi tabital pulako fota ceerno Yaya kadi ko laamoto komin yimɓe jeɗɗo yewtuno ha o laami komin ɗo o nani ka jentite noon ko onɓe wonnoɓe jeeɗɗo Alaji Lawal Alaji Kali Koto Moukhtar mo Bappa Diame wonɗo France Alaji Mamadou Alaji Baylo Gongore e Alaji Tanu e kañum ceerno Yaya ko minen ɗon jeɗɗo yewtuno ha futti ɓe accidirani o laami donc o nani ka ko ɓeɗo woni ko joƴƴinimo kanko ceerno Yaya aucune légitimité aucune légalité ko ɓeɗo noon woni e yewtude e inde pullo Alaji Lawal ala lagine Alaji Kabiru ala lagine Bappa Diame o ala lagine ɓe wiyeteɓe ɗo tigi Alaji Kaali ko jooɗiɓe Angola eɗon andi noon ɓen fewndo ɓe udditayno pon on nun entre Kakoni e Gawal yewtere nde ɓe waɗano ɗon nde fewndo Alaji ɓeya kañum kadi surreteno Alaji ɓeya honno konno ɓe makete Allah hino Alaji Ousmane Fata ko eɗen andi kadi yewtere nde ɓe waɗuno nden kañum ɓe maketeɓe ɗon Alaji Kaali en fait no yurmi tun quoi si mi jentitike mi ndaare mi tawa fi kamen on hino yurmi fo e mum kon ɗum mi faala on yeyatade iɗon anditi fewndo kumbuno ɗo ondi ɓe inni wo ibe Ibrahima Traoré Burkina ino warde wo fulɓe iɗon anditi on tuma réseau ji ɗin fo huɓɓi yimɓe yalti waɗugol vidéo ji mi ari min ni hiɗe manque sujet d'actualité no yurmi ha ka acciten bantangikin ka tinde min yahin ka lojol e yitere goɗɗo e wolugol wiyen mo loji min ni hani no hande ka we have to mind our own business min ni hani no hande ɗo ka wakko ɗen ki ɓoruɗen hiɗen teeni ronki hiɗen teenude ɓeyden min ni to en waɗu karaji meɗen en kowoni e feƴƴude Burkina ɓeɓe Burkina ils sont suffisamment responsables, ils sont suffisamment grands. C'est dire ɓe gaynani hoore maɓɓe min watta e waɗu karaji meɗen e fi maɓɓe few si ɗen dolni ɗe wawi haala wowlen ko woni wadde ko lagine min ni ala ko acci ɗi dakkali ko woni e waɗude ɗon nangen e yewtugol fi ibe ko woni e waɗude Burkina mi wowlino ɗum ça fait peut-être 2 ou 3 mois fewndo mi yewti fewndo on tuma noon fop kala ko inete blogueur influenceur e communicant hari ko ɗum ɗo marno no yewta andi enen mi faltake yewde haalaji gonton kono simi yewtiɗi ɗi muusay kono iɗen wayi wattuma wonɓe yimɓe woni e nder pulaye ka gerto neete e wayi wa gertode gerto si a addi a ari a ɓatike ka gerto neete sonko wingi a fuɗɗoto ginangol a distance ɓe deƴƴi wotuma ɗe waali si weeti bimbi kañum kadi ɗe ko ɗon ɗe ñamata ha kikiɗe hawa ɗe sonka ko non wawɗen si goɗɗo buganiki en yewtere
aynnayi nandi hari ko ɗum ɗon tun habbino ɗen hannde kadi ɗe waywa tuma ñaariji wicca ndiyan tew fop ko on sujet ɗon wowlata hannde kadi en yeggitay Billo Bano e kaso, Habib Marwan no e kaso, Fonike Mengehi no e kaso, Aliou Bahi no e kaso, Alaji Sellu no yaasi. Laamuji no contesta piiji mbuuɗi no wujjire ban wo ban ɗi e jigaje ɗi capaali no waɗa ko faala enen tawa ko ɗon no wonɗen ɗaɓɓude haala ka wowleten fima wattane yila musidɓe pullo fuuta en jooɗinoke ɗe woni e waɗi hoore men lagayendu yafoɗol na yewtere nden hiɗe wayi noon kadi wa lagayendu temmandu ko haala tun gaynete awa hino 6% on ko woni e waɗude Burkina ɓe inni yomi teddin on mi yeeto on si ɓe gayni ko ɓe woni e wadde ɗa ko ɓe arde si ɓe ari noon ko enen ɓe ardorta ɓe fuɗɗo par ce que ko enen woni hollude pulloy no yawe mi fillo ko woni e wolde kon siɗon faala ronkon holade so faala hoolo ɗon ɓe wi hiɗen jooɗi e gaynanoma yawede hiɗen jokki e waɗidirgol kuudeta o e entrude meɗen en ittata mbuuɗi en ala sukaɓe wonaɓe jonnede moyji ndaareɓe no ɓornori goɗɗo e maɓɓe hay waɗɗo casque ala gilet par balle ɓe ala hay paɗɗe sécurité ɓe ala blende ɓe ala char ɓe ala fus ko motoji ɓe jogi o ɗi motoji maɓɓe e koye cayawo e maɓɓe e koye disawo e maɓɓe e ɗe gawɗe maɓɓe ko ɗeɗo ɗo ne yehirde ɗo ni hande ɗo ni ɓe hewti jibo ɓe hewti dakwaɓe ɗum on no japaga mi andina en noon jibo ko tellen 150 à 200 kilométre wagadugo si hanki ngo jamma ɓe ariraynoɓe naata hande ɗo ko ñalolma teɗɗamɓe woni hewtude ɓe fewti civil ɓe ɓen ɓe yeetike ɓe inni dires ca e ɗen meɗen arde nawno mi woni arande komi woni arande ko ɓe cannibal ɓe komi woni arande ko ɓe tawɓe ɓen ko guere leƴƴi ɓe woni waɗude mi noon sortiji yimɓe no yalta ɗo nanga wigol wota ɓe tuunin en yoɓe waɗu ko ɓe wadde kon guereji maɓɓe o yii Donald Trump ko yiidi kon innanoɗon wo ko risterojo sengo ɗuma honno Syrie ɗo hey jama ko ni jooɗorɗen ɗo e nangugol hulugol hiɗen huliri heddu ko hay jonna ɗen sasa me rappel miɗo wonduno e goɗɗo innimi wo fulɓe goo iwno Afrique ɓe immi ɓe ari leyɗe Porto ɓe ari ɓe hewti ɓe nani mbuuɗi no heɓo ha Suisse ɓe nani mbuuɗi moƴƴay no heɓo Espagne ɓe nani mbuuɗi no heɓo Allemagne ɓe ar noon ɓe landi konno ɗi mbuuɗi heɓorto ɓe anda on tuma ko condi bantara woɓɓe wonno yeyude ɓe ari ɓe yiidi ɗon e goɗɗo ɓe inimo ene yiyataran kon wonɗa heɓirde ɗi mbuuɗi hiɗa sooda otoje ɗo tun jonnoɗa naɓa yimɓe tun hajju ɓe inni kon ɗum wonnoɗa wadde lagine o woori ɓe inni a yeeyay cigarette o inni womi yeeyata o inni wo an noon hiɗa faala heɓde mbuuɗi hay jonnoɗa cigarette ol a suusata jogade ngol goɗɗo ara tawdama e maggol an ko an faala heɓde mbuuɗi hiɗen jooɗi ɗo en suusata e wi'e wondema ko en julɓe wondema ko en fulɓe enen konno wawirten ittude mon e mi landike on enen ɗen jooɗi e waɗidirgol kuudeta o e dande plateforme ɗon sikka ko ɗum yaltinta en ka wonɗen ɗo ni eɗon kirɗi sincèrement ɗon kirɗi je réitère encore une fois mi fillo si on sikki en jooɗoto ɗo waɗidiren ƴoyre waɗidiren kuudeta o e hooreji meɗen waɗidiren pongodiral waɗidiren haasodiral waɗidiren koyfidiral hakkundeji meɗen en neɓay ɗo fo e muɗum ɗo mi andini on Maroc moƴƴa nde yewtere nde mon e wolde ɗo o yiɓe waɗi dissolution parti ji ɗin Niger jawalike tallike tiyani il a un gros probléme o noddigo e américain ɓe ɓen o jeejitiɓe par ce que o yi ko fokkitanimi kon andi o wata yaltoyde mi andina en noon japaga ko frontiére entre Burkina e Niger ko sengo ley Niger o mi andina on noon wonɓe operde e ɗi zone ji ɗon tatino Niger Burkina e Mali ko groupe aji ɗiɗi woni ɗon ou peut-être tati Touareg ɓe ɓen sengo Mali occupoɓe ɓen zone disons Azawadon zone Azawadon
tawɓe ɓen ɓe faala hettude hoore maɓɓe mi anndinayi noon maali no tawa ɗen leyɗe ɓurɗe e janɗude afrique mais tawɗe hiɗen mari façon yimɓe ɓen fof ton fulɓe no ton bambaraɓe hino ton ɗumaɓe hino ton honno konno ɓe innata ko konno ɓe innata ɓe wonno ɓen ko honno moodi ko plateau de bandiagara konno ɓe innata ɓe wonnoɓe ɗon ko honno moodi ko ngol leñol o windana lan ɗo wawɓe wa kañum kadi na bambaraɓe kono konno ɓe innata ɓe moodi ko hay ɓe noddayno toon ɓe inna ko dallo pays dogonɓe ɓen bambaraɓe ɓen fulɓe ɓen tuwaregɓe ɓen ko ɓeɗo fof kafiton joni noon maali woɓɓe no iwrirde algérie no tippade woɓɓe kadi no iwrirde nokkugo kam mi wolata on pays ɗon hannde ɗo mi wolatamo ni koye ɓe hukkidirde yiite ton on faamali kon ɗum woni ka sous région iɗon jooɗi ɗon sikka fus jokkaka on nani ko Moussa Moïse wowli kon hande mi commantata fimo ɗum o ganda kadi ko on ɗum waɗi si Moussa Moïse wowli ko wowli ɗon kon hande mi wolta fimo asewe noon si Allah jaɓi mi yetton kon ɗum waɗi si Moussa Moïse wowli ko wowli ɗon kon fellite laamu senerde ko lanno ɗum goɗɗo goo noon ari ñande goo e page on ɗo nde ñande wari o inni wo to layɗa wiya tun ɗum lanni jibi wowlɗa ɗum ɗum neeɓi min tigi ari ƴetti butore nde ñoƴƴi bloki mo fiyon ɗum mi blokiri mo mi yiɗa blokugol ɗen andi fewndo nelaɗo wajjitotono nelaɓe ɓen fof fewndo ɓe wajjitotono heferɓe ɓen ɓe innayi ɓe son gomɗina lette Allah ɗen no arde kon ɗum ɓe araynoɓe wiya ɓen annabaɓe ɓenna konne tuma konko wiwɗon ɗo lette aray ɗum neeɓi dey ɗum arali annabaɓe jaaboɓe inna wondema na kamɓe jogui contrôle mum on hiɗen jannguɗe ɗen defte ɗen nande julɓe e keferɓe ko woni e waddude kono est ce que en anda niniɗe wadde jikkuɓen keferɓe ko waɗayno ko gonɗum goɗɗo no fewti Allah no torimo no inni Allah faabo men goɗɗo goo ara ɗon noon nanga wiwgol ka jalkitugol ka waɗugol jalnori o wiwno dey ɗum ɗo lannayi woni o wiwno dey ɓe yanayi woni o wiwno goɗɗum no arde ma waɗi ɗi duwaji ɗi waɗɗon ɗo minen fof min yaalide han joni ɓe no mettanmi na par ce que ɓe landade lan komi wata jabade non na par ce que ɓe arde ɓe waɗa jalnori ko wowlako non ko par ce que ɓe wadde jikku ɓen heferɓe hanki min noon e kefere min ala haju en ala haaju few si tawi a wii ɓe joggi jekke kefeero ma naafiki en ala haaju par ce que komi nodduma o a nototako komi yewtuma o a nanata Allah no yewti fi ɓeɗo inni wo ɓerɗe maɓɓe ino wawa kaaƴe warin kaaƴe ɗen no ɓuri ɓe moƴƴude par ce que ɗen kaaƴe ndiyan no yalta e majje hino ton kañum kadi ɗen ɗe tawata yurmede Allah eno tippo hoore mum ɗum ɗon fof Allah no yewti fimo an noon si tawi han joni ɗa wawi arde winda on commentaire jalkitugol ko notina pas assez de courage argol wiya on tigui o fenay ɗum miɗo andi komi waɗa e ma je te bloque tout simplement tu continue ton chemin kon ɗum mi woni e waɗirde ɗum ɗo ko par ce que nomi wiiri en noon mbuuɗi lanni ɓe na laamiɓe hannde kadi laamu ngu ko nder taraw laamu ngu eɗen jogii ngu kono puisque eɗen continue waɗidirgol koye kuudetawo e koye kurfeñewo e hakkundeji meɗen e yaata hay nokku joni noon yewtere nde mbayde mi faala 007 yo addude man ɗon ɗo mi ƴettamo yewtiten e makko anden ko ndu woni ko yii e ndu mourado fewndino ɗo aray donc 007 siɗa ndarude adda invitation on ka FRAPP Front républicain pour des actions patriotiques par ce que ko ɗon mi wawata yiide invitation maɗa on ko ɗon kadi mi yiyata commentaire ji moɗon ɗin mi andina en liquidité crise de liquidité no waɗi kono ɗum c'est pas une première pour moi min ɗin piiji fof mi commentataɗi hannde kadi mbuuɗi ala yimɓe waɗi sekki mum ala hendade liquidité ɗuma onno devise ala min mi rewtafi ɗum mi commentata ɗin piiji par ce que j'estime c'est dire no woodi hannde ɗo komi wolafi mum hara na yeltitagol e innugol ñalbiyan ino leefi mina atta e ɗum en deuxiémement kadi hiɓe mari ɗin service de communication ji wonɗe e yaltude yedda komi wowli ko wonɓe wiide non c'est pas vrai ɓe waɗi commande ji ko ɗum ɗo c'est dire ɓe mari communication maɓɓe officiellement ɓe woni e wowlde on c'est pas ce qui moi m'importe ce qui m'importe c'est que en hewti e sahay mo ta hanino kayi on are ɗen ajoutude ɗo kanko 007
wadde den makko yewtere ɗo mi andina non ko mene woni ko contact mo e fiyo wodu kankadi ko yewtata donc aray den hediti ɗo so wawi ajoutade ino wiide ajout en cours no gasam constati yito gongo ɗum anni kengo varie parce que siɗa wattude goɗɗo yito ngo varie ay mais o ƴettali an joni kono wiide ajout en cours je comprends pas pourquoi ne wirini. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Front républicain pour des actions patriotiques. Tola Tengela, Kodon Wanden Fejjude Feondoro. No mi wiri en non goɗɗo no fokkiti Mali. E yiɓe waɗi dissolution parti politique ji ɗin ɗon urgent. Une grosse arnaque chez les pèlerins en Guinée, Yagou Bakiski, Hadji 2025. Bon, dernier mi landino ke on Hadji on ko jelu kono. Mi développe le sujet on parce que mi do happy taw ha mi gayna endade dossier on fof wodi effectivement ben contact be min inni awa do en wawa jettude mo kanko 007 mi anda kon do wadi ara yo addi to kadi invitation on do nouveau mi dara si mi wawa e mo ajoutude fayin dum da wadi tourni don ha kono wawa li jawde on va voir une nouvelle fois addi to ara invitation 007 si dandarude no satti Alassane Zeydi Diallo addi to invitation de nouveau dara si mi wawete ajoutude redémarre téléphone maɗa on peut-être que ara tu as un petit problème score on hande Real Madrid ɓe onno joude ɓen ko onno feƴƴiri ko mbo gagné Barça hendi kengu andi nela 007 addi to invitation ok accepté on va voir. J'espère que le joni o wawa jawde Diallo Chérif inni 2-1 on ɗon 57 millions arnaque bon 007 ɗo wawa jettude dara min tigi joni simi wawete wattude Omar Mokhtar. Ok, ajouter. On va voir ce que ça va donner. Il y a photo dans le autre de page. Ok, voilà. Aujourd'hui, musique participation en cours. Allô? Oui. 007. Oui. Donc, il y a un alhamdulillah. Abbe Milando jama on si ɓe nanude en fof mi ndara kadi ɗo si mi kappiti ɗo ka page si mi wawa yiide on par ce que min komi reni koko niɓɓiti ɗo tun mi ndara si tawi no yaltiti ok voilà eɗo yaltiti moƴƴa eno jalbi mi yi ko deuxiéme téléphone on mi woni ndaaride ɗo ɗo waɗi dolokke boɗejo hande on to putor ndu woni mina yino ñanden ɗo inna on faalaka ndu donc minen arde kam min waɗoto ɗum on foletake yewtere bon aray ko saɗi mon ko tooli ka ɗerol ɗo mi weltike moƴƴa mi yaafino noon ko tawi niɓɓi kon e hankin kadi ko hankin normalement mi hanono yewtitude e moɗon kono wawali laatade sabandema ko tawata kon fewdo ɗo yolɗene nden ino fandi yimɓe hari neeɓi landade ɗo fi moɗon miɗo anditi ñande go mi wanno ɗo antenne libre commenté ji ari moƴƴa noon ini honto 007 honto 007 woni landal aranal ngal taw ɓayina ha ka goɗɗo présente on hande ɗo o majji hari ko ɗum hadi jokkuɗon bon d'abord mi adora hiwragol on hiwro kadi wonɓe ka ligne ɗo ɓen fof e artoyeɓe ɓawɓe ha hewta communauté pula kon fof min majjali ka min halfina ɗon no wawi wonde hara min ala yaltude wowla ma min ala hewtude ka ɗerol ɗo kono kamin halfina ɗon meɗen ton mi sikkara min luttama ton ok donc iɗon gollude ko woni tun ara yimɓe ɓen ala yide ko wonɗon e gollude kon c'est ça bon no woodi wonɓe yiwde no gasa wonɓe à distance ɓen ala yiwde par ce que ala ka communiqué de moƴƴa eɗon andi golle ɗen hiɗe landino travail de fond on travail de fond ɗon o besonnaki e publicité gol ina ɗum ɗo no waɗede okay. Si golle ɗen hewta al niveau goo fof wawataɗe yiwde kono haɗi ɗen besonnita e gollugol
ley ɓayɗo andi ko woni fi communauté men on ko welafi. Justement ko ɗum waɗi ko crise waɗi simin waɗi on hito ɗo ɗo en arde ko heɗiti ɗon ɗo yen taw question d'actualité miɗo anditi e saayi ɓay onon ko ka tabital pulako mi sikki ka sewɓe ɓen wonɗon ne fewndo ɗo ni yewtere no jaali ka réseaux sociaux ji sinama sukaɓe ɓe gara ñeñuɓe ɓen kadi no tawa e ɓen ɓe gollito toon e mum iɗon andi ɓe wiyeteɓe monsieur Paté Moloko. Oui, ɗo andi ɓe on huwodiri min huwodiri ɓayɓe ka culture e miɗo maliti kadi ñande congrès tabital pulako on Guinée ari hiɓe tawa ka nder sal ɗon mbayɗon andi si congrès tabital pulako no wadde ara ɓe ka culture no hani tawede ka nder sal wan woniri noon kadi e calɗi buy no hani wonde ka sal ton ara e telle maga culture ɓe tawanno e délégat ɓen nde ñande on congrès. Justement mi sikki simi mandi simi fayali kamɓe Hadja Bintalali n'est-ce pas? Oui. Ɗo en ala yewde fi Hadja Bintalali on par ce que fi maɓɓe on neeɓi ko waɗi kono hande ɗo mi yimmike ka réseaux sociaux ji ko moni yiide o koyeɓe waɗi yewtere nde tawata welali yimɓe onon monsieur Oumar Mouktar ɗo yen natude vif du sujet on kono marɗon ko yewton fi kañum maître Paté Moloko. Bon min kadi kaka réseaux sociaux mi jama on ko nde wolde kom mi jentiki kadi koɓe woli kom probléme o honto woni hande ka communauté jama men on fof no haɓɓiti fof wona e politicien mi sikki si artiste jo wowli e si politicien jo wowli ɗum no duwa sedindirede hande Paté Moloko fof no andi ko artiste jo si o yewti yewtere nde duwa ka politisede kala ko o yewti eɓe duwa nde ƴettirde angle ko ka halfina ɗon kanko kono si tawi enen ka communauté si artiste jo wowli e si politicien jo wowli fof ko nokku goto jogotoɗe hara en toña e woɓɓe goo. Ok ɗo na sujet on goye mi andi to tum fiiɗon ɗo par ce que no mi wiri noon andem ɗo marani on ɗo andem ɗo homani on par ce que miɗo mari lande ɗen faala on landade ɗe tawata mi anda si tawi bodyguard ɓe no takko moɗon ɗo min ɗo andi simɗo takko moɗon no hande ɗon ɗum ɓe nangano ɓay si satti on tigi no wawi coupude téléphone on ara nan probléme ɗo ɓay darota on fuɗɗitako ɗo hande ɗo ɗum ala ɗo o mi landi ɗum ɗo ɗum andugol par ce que effectivement ko wiɗon kon fof no nangude yewtugol fe ndi yewtere kono e angle ono wonɓe ɓella Guinée piijigo ɓenduɗi ɓuri ɗon ɗo hande ɗo yaltintina hoore ha ka tawata jama on fof waɗata no ñoo e nde yewtere ɗo. Bon min kam mi faala yewtugol na angle c'est à dire général ko mi faala yewtude ko angle communauté on parce que d'abord Paté Moloko il est de la communauté wonɓe wowlde ɓen kadi sabota ko yewti kom kaka communauté ɓe woni min kadi komi halfinaɗo ka communauté donc sago an simi yewta ko on angle ɗon hara mi généralise ta min noon kono mari komi yewta on côté ɗon komi faala yo jama men on faamu hande artiste ɓe ɓen hiɓe besoin soutien men on so yiyenen ko ɓuri kon artiste ɓe men ɓen ɓe hewtata niveau ji goo ko enen tonataɓe ko enen liɓataɓe kadi artiste jo ko ma acca o joua rôle makko on par ce que mo mari rôle artiste jo na alire men on o ƴettata ko alire ko fewndi kon kamɓe koko fewndi o ko ɗum ɗon ɓe jokkata en duwaka ɓe ƴettude ukken ka ligne politique ma en soñdia ɓe fiyon ɗum hande communauté men o wona bien positionné ka côté politique donc sen inni kamɓe kadi koye position men on ɓe yahata en fanɗina ɓe donc min komi toroto jama on ɗon andi e misal si goɗɗo ari e ka jama woni wadde hara artiste ɓe ɓenno toon on nanayi eɓe wacca goɗɗo wowla ɗon imo waɗay hay ko wawata wadde ɓenna oɗo okkaylan ɗum ɗo ma oɗo no wawi ɗum ɗo hara waɗata ɗum hande waɗal ɗum fof ko fi townugol fi makko hara wona ɗo voilà hara wona ɗo wolede fi mum imo woni conscient o wata wadde ko wona ko habbora ko joni noon pourquoi si Paté Moloko inni hande général Doumbouya no ɓuranimo makko ɓe naɗiɓe ɓe yiya ɗum ɗon kadi dans l'autre sens ka artiste jo kadi innata ɗon
wonde ma an hida wawi mo okkude kanye an hida wawi dum do tuba ma ko tuba kanye ma dum hadi be yaw angle dum pourquoi be jettirta mo wasi ko en selludale wowli dum ma c'est en bawuri ma en tout cas un politicien donc foti mo kala anden ko honto doa wonde ma dum e ukkindira piiji din nyande o wonde e nangondirgol hakkunde men hara en wawata tambondirde normalement si on do wowli no dum si tayno hide marno stratégie en tout cas à mon avis min ka faamon si on wari no wowli dum yimbe no doa yiwde ko honno faala honno hana wallitorode konko wowli dum ha dum don feƴƴa parce que kambe don andi ko hendu hifundu c'est di fewni ndo ko dum don kambe be tuddoto tay jettube watten hoore men are ko dum do mi mari ko mi yewta côté patimol ko d'accord merci beaucoup ya foto don do c'était une question subsidiaire are non joni e yewtere nden tigi on humpitike ko feƴƴi kon katabital pula ko nani di audio ji di mi zuini do nane ndi mi wadi fijingol do si on inni si mi nani ko feƴƴi kon katabital pula ko haray don mi faamali parce que man nas ko mi nanali si hara ko yewtu don ko woni hara dum manaki faala on fuddito dum don gol taw tabital pulaku hawre jande no e nder mudum non nde tawata ono meden andi men humpitino ko sengo ka sukabe wonno don idon wadi duno congrès no yewtirdo non ka fuddode yewtanen don onon e docteur Abdourahmane tawbe ben ibbi inna alaji Ousmane Fatike ko kambe wonno ko jogiti coordinateur tabital pulako jonno yeydo ha men humpitike hakkunde Bappa Jamiu e alaji Kabiru e kanyun Cerno Yaya be galdi nder ton habe inni wo be wadi ndiri kudeta joni menen mi faamal tigi kon dum woni o tabital pulako konno fewndi to yero non ko humpiti don e ko yudon kon kadi ka fuddode do idon halfina e sobbundu tawata onon har don gollude mudon do en arde non e décret ji di tawata men jettido mo inni on sifo konko humpiti don kon e tabital pulako kon du yewto bon d'abord min on tabital pulako on hino no woniri hino moƴƴiri fewndo do ko wonɗo on wiwde kon tabital pulako ko jammitiɓe tabital pulako ɗon andi tabital pulako c'est pas une plateforme c'est une institution ka fuɗɗode direct ɗo mi jentike audio ji yon ɗon feƴƴinde ɗin kaɓe woni e yewtude mi sikki si goɗɗo nani ɗum ɗon nani fi tabital pulako andi ko homɓe woni fondateur tabital pulako andi ko homɓe woni bureau tabital pulako international hara ka hakkilon tigi mo wawi andude tabital pulako namojo bere ine namojo bere wonde e plateforme hara ko don déserté mo kala wowlira e fi mayre no faalira o c'est-à-dire hande a inna waɗa ɗum ɗo janngo a waɗa ɗum ɗo congrès waɗetake koye salon joɗete décidé oɗo laamu to janngo ittama ittaɓe kañum kadi jooɗoɗo ayna joni enen kadi waɗe goɗɗo ɗon hande onon tigi hay association familiale wata fonctionnirde noon na noon fere si innama mojobere nden fulɓe adunam fof no hawti nde nden yimɓe tato wata ha jooɗade yewta fiiten donc mi faala wolude tellema ɗo naafi tabital pulako ɓe woni e wolude ko mojobere nde ɓe moƴƴinnoɓe jamminde tabital pulako ɓe ɗayniti ɗon dumunde juutuɗo joni noon hewti e saayi mo tata ɗon andi ko ɓeynata kon onno fenande wontata gonga kadi wontata fenande donc ɓe ari e niveau mo tawata hande kadi ɓe wata continde par ce que hay fof so ɓe wata waɗude si a inni ɗo hiɗa ardi mojobere a jogaki kaydi mayre a jogaki autorisation gollitirgol nde a innitike nden ɗon seeɗa yahata a heɓoya difficulté donc yon difficulté ɗon ɓe woni fewdo ɗo ko innete tabital pulako comme c'est une institution marɗo statut et règlement intérieur marɗo agrément niveau international antenne ji tabital pulako ɗin fof kadi dans les différents pays membres de tabital pulako international ɗi fof ɗi mari agrément wano lagine ko ɓuuri intérêsude kon tabital pulako guina himo mari agrément depuis 2006 création officielle tabital pulako ko en 2002 mais assise ara noon fi yewtugol inna joni fulɓe ɓen hani fulɓe afrique ɓen hani ma fulɓe aduna on hani hiitidugol ɓe ɓeyda doole e leñol ngol ɓe tambito ko woni fi leñol ngol kon fof ɗum ko fin année 90 ha tellen 98 99 ɓe jooɗi ɓe yewti ɓe ni joni o nde mojobere waɗe attinoɓe jooɗade ɗon ɓen ko ɓeyay wano Alpha Omar Konaré
e ɓeygu makko e cadre ɓe buy Afrique ɗo jooɗino yewti ɗum hara ko fulɓe haldi ɗum ɗo no hana waɗede ko en 2002 noon ɓe concrétise ɓe waɗi ɗum officiel sinon tabital pulako on tigi tigi ko avant 2000 o fuɗɗa jooɗede fimu yewte mais c'est en 2002 woni officiel ɓe lammini goɗɗo ɓe waɗimo ɓe wonno ɓe légalise mo attiɗo laamade tabital pulako on c'est un cadre malien Abousso Elage Abousso ɓen ɗo laami mandat mi sikki deuxième mandat on ɓe lanitanoki après ɗum Alaji Alpha Amadou Kourou ƴetti le Guinéen ɓen ɗon kadi ɗo yon feƴƴude ɗon ka historique ça c'est intéressant ko kon ɗon e wadde ɗo par ce que en aroy e joni e wiyeteɗo laaga kañum kadi ko yewti ɗo on atanoɗo lamminede kon no lamminirano ko congrès waɗano ɗon o laami e ɗon andi mojobere sino fuɗɗade e sinde fuɗɗike nde fonction nde na gotum par ce que kande fuɗɗoto ɗon hara yimɓe ɓen ɗuuɗa ko on laaminoɗo on say tabital pulaku international malien jo ko tawanoɗo ko administration malien c'est un cadre on ɗon ardinode aranum ɗum si ko ɓay on ɗon acciti Alaji Alpha Amadou Kourou ƴetti ɓen ƴetti ko ɓuri duuɓi sappo ko ɓatti duuɓi sappo e jeego hiɓe ardi tabital pulaku joni noon ka attirgol attention mon on andon tabital pulaku na institution mum to so kum tawowum ko yimɓe tato décidata fi makkum hiɗon andi wano ɓen Elage Abousso haray on humpitaki fi maɓɓe on anda ko ɓe honɓe kono na paykum c'est un grand cadre joɗinoɓe kadi inni yo tabital pulaku waɗe ɓen hiɗon andi Alpha Oumar Konaré hiɗon andi ɓeygu makko donc ɓeɗo fof na paykoy hiɗon andi tuddirderma nga kadi wonɓe mum ɓen tel que les Macky Sall les Boiri donc hiɗon andi ɓeɗo fof na paykoy ni ɓe joɗota ko yewta fi goɗɗum ma jokka fi goɗɗum hara ko yimɓe tato joɗoto e salo wowla fi mum ko anduɓe goɗɗum so ndaari kadi Alaji Alpha Amadou Kourou c'est un Guinéen c'est un Peul hiɗon andi qu'est-ce qu'il représente en Guinée ma qu'est-ce qu'il représente e nder sous-région donc ɓeɗo fof yata yaade jokka goɗɗum wona e mum sikke ɗum ko sama kala noon donc si goɗɗo inni on noon min ko min andi fi tabital pulaku ma oɗa waɗi min kadi mi waɗay ça n'a rien à voir tabital pulaku on ko so waɗa nder ton ma ala nder ton so ndaari exemple wano fewndo mi wonno gerdude ɗo fi tabital pulaku on woɓɓe inna ko menen ɓeɗa wiya ko menen so ƴetti wano ka Ceerno Yaya on o inni ko président jeunesse tabital pulaku Guinée joni noon mi yeeto on taw kon waɗi ha par ce que buy no andi hari ka aranum tabital pulaku mara jeunesse on waɗi ha on jeunesse taw ari konto jeunesse o iwi hari ɓe remarki e jondeji c'est à dire réunion ji tabital pulaku ɗin fof à l'international ko ancien cadre ɓe e milliardaire ɓe joɗoto kono ɓe fof ko mawɓe woni yewtude fi tabital pulaku tuma ɓe ari réunion woɓe constate ka nder salle koɓe mawɓe tu woni nder ton ko on sa idée o ngari ɓeyni sen jooɗike tawi ko enen tum mawɓe ɓe woni ga tabital pulaku o muloye ko mandaren ko honno impliquirten sukaɓe ko ɓen kadi wawata gollude ko fewndi ko on sa idée o yalti halda joni e zone ma antenne kala yo ndaaru no ɓannira sukaɓe ɓe créana ɓe sandu ka tabital pulaku national par exemple ma ka bureau exécutif maɓɓe joni noon o président jeunesse ko wonɗo attaché bureau exécutif o normalement président tabital pulaku wano Guinée ko goto ko mawɗo on tun si innama président jeunesse ko on ɗo woni secrétaire chargé de la jeunesse dans le bureau exécutif ko on ɗo wonata président jeunesse o parce que c'est le premier responsable de la jeunesse joni noon ko honno antu wonirta président jeunesse hara mara bureau exécutif parce que on nani ɓe inni o koye Alaji Ousmane ɓe humino c'était lui le responsable du bureau exécutif tabital pulaku Guinée tandis qu'il n'a jamais été un président de tabital pulaku Guinée Elage Ousmane joni noon ko honto Ceerno Yaya kañum attachino pour être président de la jeunesse tabital pulaku donc ala hari nokku ka fiɓi congrès ñande waɗete fiyo wonu ɗum o jaɓali arde kanko inni mo laami déjà o arali o assisti congrès o ha hande on hollaka congrès hakka kammaɓe o waɗi mais mene o yi congrès momi waɗi on hande ɗenude o koye hôtel me yi congrès koye lieu public watte no e salon goɗɗo e aroɓe tawde congrès on kadi hiɗon andi na areɓe salon par ce que il faut la présence d'un juriste
il faut la présence du ministère de l'administration, il faut la présence des artistes, les hommes de culture, il faut la présence des sages. On peut voir des salons. Comment on a lié public? C'est pourquoi on a choisi. Habetaw mi woni do jibitiɗo seeɗa par ce que hari nane miɗo siiwi kono ari e nokku soɓɓundu wayi si majjirayla o wi hari tabital pulaku sukaɓe hari ala hari ko tabital pulaku ko ɗum ko yawgol ha ndaara tawa ko mawɓe tu woni arde fotta inna ko sukaɓe ɓuri wakkilade yo salndu fi maɓɓe waɗe ɗum ko hitande on nde waɗi na fewndu ka wowlaɗon fuɗɗa waɗede fayda ɗum ko tellemma ebi wano 2015 2016 ko tellen toon ɗum fuɗɗa wolede ka réunion ji mais ɗum wawede concrétisé de o après 2020. Ok, kombo addi feere nde ko homɓe yii addi nden feere niveau hombo par ce que koye réunion ji tabital pulako international ɗin feere nden adda maintenant ko niveau hombo international ka wonɗen o en artaw lagine on mi faala en luttataw ka international par ce que no woodi goɗɗum ko jaakimmi de e ka yewtuɗon ɗon si aro en noon fi affaire o congrès no waɗira e ɗode nden fof hari miɗo siiwi ha ka tawata ɗon on anndi ni ado hitande duuɓi guluuji ɗiɗi on hari no yewtede déjà kono hari mahaka e finde hari daraki gibi 2002 waɗana kaydi hande kadi tawi no woodi ñiɓrude no wawi wiyeede ko ɗo atiɗo wonde on o wiyeteɗo Abou Sow mi anda fi o few ko taari ka wonɗo waɗandelan ɗo ari mi andano fi mum après Alaji Alpha Amadou ari ɗum ɗon o explique wonde makko congrès ji waɗano ari udditanaka yimɓe buy ko seeɗaɓe jooɗino waɗi kono na yimɓe kadi samakalaɓe waɗi ɗum ɗon fof miɗo reeni jurolngol ha ɗo mi wawi famude wiyoy ɗon non joni inna wota ɗum ɗo luttu e sukaɓe e mawɓe tun yo sukaɓe kadi ɓanne ɗum ɗon kadi fof ha ɗon miɗo reeni kono ɓen noon sukaɓe ko hombo addi feere nden ko hitande honde e ko honto ɗum waɗuno kadi fayin ko Mali ko Nigéria ko Sénégal ko honto ɗum waɗi non si innama e sukaɓe ɓanne ko niveau des antennes ɗon andi si réunion tabital pulako international no wadde ko pays membre ji ɗi garta fotta ɗon réunion mo waɗe maintenant si goɗɗum décidama ɗon mo kala yiltitoto ka pays mum exécuta c'est à dire ko politique international on appliquete niveau national. Ok, d'accord. Mais il y a certaines réalités wano Laguine par exemple réalité Laguine on réalité Mali on no woni différente donc no woodi piiji goɗɗi ene waɗete nga hara Mali besonake e waɗugol ɗi mais si fa wano innugol ko ɓeytugol goɗɗum e nder bureau national on haray ɗum ɗon ko politique bureau international. Ok awa joni fiyo yaw o wi à peu près hitande nden ko fuɗɗa yewtede ko terlen 2016 mais waɗegol ngol tigui ko terlen 2022 après 2020 ɗum ɗo waɗi artanela noon ɗo ka wiwɗon congrès waɗama e nder salon woɓɓe kadi wii wondema na sengo ka bange saria ono waɗu ɗon kamɓe i s'estime être plus légitime o yewti kadi fi Ceerno Yaya ɗo ka tawi ñande on élection waɗeteno o arano min invitiɗo goɗɗo wiyeteɗo Laga waɗi o waɗi yewtere nde nde ñande ɗo e alati on o wii fewndo ka yewte fi mum ko kanko addi feere nden o jonni kadi seedeji o jonni piiji buy mi anda son suivi on live mais nder yewtere makko nden o andini ɓay innama hande kadi Alaji Ousmani ɓe yewtidama e mum ɓe validi Alaji Badru yewtidama e fi mum ɓe validi ɓe ni ɓe tawti innano hande kadi yo dossier ji adde ko ɗum woni townuɓe kolli yo townu o onon ko noon tawano kay townuɓe ɓen ko Ceerno Yaya e Abdoulaye Tall woni ko towni honɗum onon noon o yewtiran ɗo wondema onon ñande ɗum waɗeteno kanko Ceerno Yaya e araɗi donc ɗon mi woni majjuɗo hande kadi donc il y a eu deux congrès, il y a deux structures. Qu'est-ce qui se passe? On tigi yewtelan non parce que ko don jiku jaakon fuddi ka wore. Ok. Mais landi to on ta question goto. Wodi e nder ko nandon kon fo ma sifi ben fo wondema Ceerno Yaya wadi congrès? Non, ɗum ɗo ngay ka yewtere ɗo mi addi nanen ɗo audio goɗɗo mi anda son heɗitike mo wiyeteɗo Habib inno ko kamɓe seeɗaɓe jooɗi ɓe jeeɗi ɗo woni ko joƴƴinimo kanko kono
ɗum ɗon mi sikki ko ka wiwgol nun ka dow kono noon kanko kadi on ceerno Yaya o yewno à l'international woduno kono hoyri ko heɓi toon woduno ɓulujamoɓe heɓuno toon ɓe arti ɗum ɗon en fof e yoyno ɗum au niveau international ko ɗum kadi waɗi jiiku jakon c'est à dire au niveau international o heɓoyi poste joni noon on est au niveau local on est au niveau national artugol kadi question moɗon congrès waɗaka kam mi humpiti ɗon kono élection waɗi mo tawata ɗon kañum kadi finalement ko consensus ɓe sakkitori waɗugol. Ok. Joni mi yeto honto opposition on hakkunde amen taw fuɗɗi. Ko ɓay ɓe créé plateforme e WhatsApp. Ɓe azuti ton yimɓe ɓe buyte min kadi mi azutawa no ɓe azutiri noon luttuɓe. Mi nani no haale ka plateforme ton hiɓe faala joɗɗinde hoorejo tabital pulaku jeunesse o. Ɓe addude programme ɗin fof mi ala yiltade mum ɓayno ɗuuɗi et puis fof jentike audio ji Elage Kabiru ɗi. No ɓe waɗiri noon ha ɓe suɓi ceerno Elage Kabiru ko yewti kon ko noon woni ko noon woniri ko noon ɓe ko on étape ɗon ɓe suivi maintenant honto noon menen men oppose di e maɓɓe par ce que ɗum ɗon ɓe yewtali toon konto menen e maɓɓe men oppose ko ɓay ɓe fokkintini ɗum ɗon min inniɓe ko innete pulaku ko na digital na plateforme wonata pulaku Guinée on no Guinée yoɓe accu men jooɗo men yewta ɓe yeeto men konko taw woni ceerno Yaya kono ngo faala ardorade communauté jeunesse communauté o min dara si tawi programme makko no yaadi e communauté o ɓe jaɓali men jooɗoda ɓe jaɓali o yewta men kono ngo faala minen na laamu men faalano min landaki ardagol tabital pulaku fof min hari min faalaka goɗɗo utilisa communauté o waɗa ko faala o hara min anda mais ko inde fof woni e yewtude si goɗɗo yewta e inde fof haraɗa andi si goɗɗo yewta e inde ma haraɗa andi ko woni yewtude donc ɓe jaɓali ɗum ɗon min ari min yiidi Alaji Ousmane min explique ani ɓe ɓeni kamɓe hari ɓe andali fof wonali consulté maintenant ibi ka ɓe andi ɗo ɓe ƴetta e disposition ji maɓɓe ɗi ɓay min yalti toon ɓe arto ɓe yeeti Alaji Ousmane ɓe inni o fayɓe taraw noon woko payle tarawta ɓe jento men ko pagga e men faala ɗuma on no communauté on fof no ɓaawa maɓɓe ɓe yeeti sifa ɗin Alaji Ousmane min arto e ñande Alaji Ousmane jonni min rendez-vous on tawi ɓe senike Sénégal mais wawa lirude après ɗum e congrès on Abuja a yewti donc andi on sahi hari président tabital pulaku Guinée on ɓe ari ko Elage Alpha Amadou woni président international on par ce que ila manditi mi assistireni on tabital pulaku Guinée ɗo waɗunoɗo ko Alaji Alpha Amadou Bessia tawi won ko onano discutede konko fiyo président tabital pulaku Guinée waɗe on sahi Alaji Ousmane no faala wonde président tabital pulaku Guinée kono tawi Alaji Alpha Amadou no faala yo ɓay ko kamɓe woni président yo fof accompagne ɓe kamɓe hara président ɓe ɗiɗo wonali Guinée ɓay ɓe ka international si bureau waɗete ga o waɗe kono acce ɗon ɓe wona président national e international poɗodira ɗon ha famodiraka donc ko noon woniri ha ka andu ɗon ha ka inna ɗon fi jeunesse waɗete ha ka gi haalayi fuɗɗi ɗon hari ko Alaji Alpha Amadou normalement woni président e tabital pulaku Guinée ko kamɓe kadi jogui kaydiji ɗi maintenant joni noon ɗon andi no congrès on Abuja waɗiri waɗon ɗon waɗen ɗon pause nde yewtere nde yewtoɗon ɗon Alaji Alpha Amadou hari ɓe woni duuɓi ɗi ɓe waɗi ɓuri duuɓi 10 ɓe ka international yewtama joni au niveau national kadi yo ndaare goɗɗo ardotoɗo ɗon e hakkille mon ono en tant que démocrate nde yewtere nde Alaji Ousmane nde ñande propose no ɗon fiyo taw kamɓe joni awɓe ardoto noon niveau local on e koko Alaji Alpha Amadou kañum yewtuno ɗon simo landike on noon ko hombo e maɓɓe ɗon yiwno ɗon nde ñande gonga no ɓuri ɓatade ñande minen fof min monino par ce que ari min fof meɗe moƴƴina fi wonugol ka bureau tabital pulaku Guinée ça c'est en 2014 hari min waɗi réunion ji ha taw si o réunion ɗo waɗa hari fale koye réunion ɗon ko yimɓe yahe Alaji Alpha Amadou affronté fiyoɓe accu tabital pulaku o wona Guinée minen fof noon hari mi yehi réunion ji taw ha mi ronki fi moƴƴingol on bureau meɗe yewtede fi tabital pulaku ko woni tabital pulaku simi yahoy noon o réunion noon kono hari ko ma doole heɓo fi yewtugol ɓe jaɓa bureau on exista donc hari minen dañande komin faala ko on démocratie ɗo on était du côté de Elage Ousmane donc si on comprend bien Alaji Alpha Amadou dañande ɓe waɗi abus de pouvoir e ɓe jaɓali wongol démocrate par ce que ɓe watano ƴettude casquette ɗiɗi noon inno ɓe ka international déjà ɓe ronkidi e ɗum ɗon ɓe lando kañum kadi au niveau local ƴettugol ɗon kañum kadi non ɓe innaɓe ƴettigoy ko ɓe inni hay si waɗaka ɓayhiɓe ɗon min no mi on no nanide no yewtireji ɗin lui il estime que si goɗɗo woni ɗo no si haray kamɓe ɓe heɓata soutien ɓe accidete hoore maɓɓe maintenant si tawi ko kamɓe tu woni ɗo fof haray ko kamɓe tambitoto par ce qu'il avait besoin de ça
kamɓe ko noon ɓe onno yewtirde. Waaw d'accord ɗum ɗo ari ko pause on tu wanno ɗen continue mi annda so ɗon anndi ɗi konto ñoƴƴuno ɗon butore nden ɗo wawde yittude nde continue on kono haɗi ɗum ɗo ko ɗum mettiri fi ko pause ji ɗi konon tumtaaki e ɗi pause ji non miɗo wawi yettade konto wono ɗon ka tokkoton ɗon hari iɗon continue de wiwgol ngol joni noon ɓay ɗum ɗo laatanoki onon on ari noon joni fi yo alaji en noon joni yo alaji Ousmane joni noon yo ndaare ko no ɓe wawirte famotirede ko ɗon hari wonno ɗon min yo yiltitoɗa taw ka élection ɗon donc ɗin proposition ji ɗiɗi ɗon on famodiranoka ko noon yaari ha hewti maintenant congrès on Abuja ɓaw hewti congrès on Abuja no waɗiri noon onon tigi on yino réaction alaji Alpha Amadou on ko ɓe seeni ton fewndo ko ɓe waɗata passation on gonɗon fewndo sansi laamiɗo ƴettata on yino on tawno ɓe weltaki par ce que no congrès on organisera noon ɓe rewano no haniri noon teddungal kadi waɗali e mum so yi waren hiɗo innude en heɓoyno martaba ka international par ce que Ceerno Yaya waɗama secrétaire chargé de la jeunesse enen si en jogui que présidence Tabital Pulako international une telle grande institution 16 ans e wallinita ñande wallinɗen ko 16e place o hendoto ɗen on inni en heɓi marta bara o ganda ko ɗum feƴƴi normalement on poste ɗon ko 16e position o jogui 16e position o jogui ka bureau maintenant calcule noon hara ko enen jogui présidence on 16 ans tawa ko 16e place hendoto ɗen après Elhadji Alpha Amadou c'est parce que on andi Jamfa waɗi yaraka no haniri noon yaran dispersé suti e waɗali maɗum si ɓen ɗon iwino ko enen jogotono vice présidence o ɓurno fandude wara ɗen jogui ɗum ɗon joni noon calculer ɗum ɗon fo c'est pour vous dire combien de fois c'est dire implication au groupe Ceerno Yaya e nder Tabital Pulako liɗi e moƴƴa tongi en kadi parce que ɓe artum ɓe hokki e mum ɓe anda c'est quoi le Tabital ɓe anda efficacité Tabital on ɓe nani de efficacité on peut-être ko ɗum exciti ɓe mais ɓe anda comment utiliser le Tabital parce que le Tabital c'est pas une institution politique c'est communautaire mais Tabital est très fort kamɓe ko on doole ɗon e wonɓe ɓen ka nder Tabital ɓe yi ɓenni no ɓe naatita to wo ɓe naata mais il fallait respecter les principes ɓe waɗali ɗum ɗon donc min mi weltora hay ko woni kon ka international par ce que ɗen duwano heɓude ɓuri ɗum so wonno noon vice président bureau exécutif international on harayno la welti ha mais konko poste mo joguiɗo min mi weltorali on ha hande joni arten ɗum kaɓe yimmi ɗon wondema onon on déposano candidature onon kadi wiwɗo ñande waɗani ɗon congrès on noon men tawi Alhaji Ousmane Seynike Sénégal tawi Tabital Pulako windaniɓe par ce que on sahi ari ko référence fulɓe ɓe guine ɗo ko coordination on tum donc Tabital Pulako on fi invitugol fulɓe lagine ɓen ɓe windani Alhaji Ousmane no waɗi ordre de mission no gasa on yino on ordre de mission ko ordre de mission voilà ordre de mission si tawi ko Tabital Guinée waɗi mo ka ko coordination Guinée haali Pulaar ko coordination o waɗo noon et puis ko PO kadi o signano c'est parce que ari bureau on ɗon tun holli on hari bureau Tabital Pulako ala Guinée ka parce que si Elhadji Ousmane était le président ko ordre de mission président Tabital Pulako ɓe winda no ɓe signa ɓe kaseta e inde Tabital Pulako par ce que ko fi Tabital Pulako wona yahede kono ko coordination rete noon ɗum ɗon taw yiltitoɗen ɗa kadi miɗo reeni kadi communication ji ɗi Ceerno Yaya woni wadde ɗo fof na logo Tabital Pulako Guinée on woni godditirde mais ko logo international on ɗum ɗon kañum kadi ko ɗum marɗon ko yewton ɗon ɗum ɗon kadi laaɓani on il n'a pas le contrôle de la Guinée parce que ko to waɗa to mo wa heɓude droit gollirgol logo on ton parce qu'il fait partie du bureau mais kono hay ton na golle maɓɓe ɗen woni gollirde ga logo on le logo Guinée on o wata mo utiliser parce que on ɗon mo agrément mum on no waali o jogaki on agrément ɗon so utilise on ɗon tout mo jogui on agrément ɗon onon ko bureau amen on joguimo bureau mon on so wi bureau mon on ko hombo onon to ni Moutar ko miɗo joguimo miɗo jogui agrément on mi hollimo presse on kadi presse on wari ha ka ando waɗi lan interview mi holli ɓe par ce que mi jaɓalɓe mo jonnude e kono mi holli min ɓe kadi mi waɗi ɓe andefi min yoɓe yahu kadi o kanto holla ɓe agrément mo jogui on kono ɓe wawali ɗum mi invite ɓe kadi débat public yomi yewtu wonɗo Tabital Pulako fo tambo on ɗon e pi yalten e poɗodirgol kono ɗum ɗon fof waɗali joni yewterne no ɗuuɗi ka yewten ɗo c'est tellement confus
ko tawata ɓeɗo non hino waɗude inde tabital pulako ko tawata eɗen andi tabital pulako ko institution tawnoɗo ko mawnoɗo piiji ɗin fof hino fokkita tun hay nokku alaka daroy onon ɗo joni en tant qu'observateur en tant qu'acteur tawɓe hino andi ko honto kaydiji ɗi woni to en ala yewte fi ko kañum laaga yewti kon ɗo ko tawata no juuti e ɓeeɗa ko yewti hande ka fewndiɗen ɗo fii won ɗum fiingol leñol e fii o institution tawɗo ko mawnuɗo wonti hande kadi e nder salon iwino joni e salon koye nder téléphone wona e waɗede kono ɗum ɗo wawiri waɗude ɗum ɗon fof min mi innay ko ono walli ɓe par ce que awe oui par ce que hiɗen jogii intellectuel ɓe buyɓe ala jaɓude gollirgol gandal maɓɓe ngal ñande mi nani ɗo e direct mo ngoyi ɗo wowli ɗo fi maître Aminata mi andaɓe kono mi fuɗɗi andude maître Aminata ko fewndo Ceerno Yaya en fuɗɗi on tabital maɓɓe ils ont voulu impliquer maître Aminata fiyoɓe tawe ka ɗuma honno ka commission électorale maɓɓe o kono document ji ko maître Aminata landinoɓe kon si tawta tan ɓe wawano ɗi fournisude ɓen inni awa tawetake ko ɗum woni marɗo gandal ko ɗum kadi woni gollirowo gandal nayo goɗɗo yaltu tun hande inde communauté on ɗo fi ko pullo o haala yimɓe ɓen fof o embarque jokkamo ko ma landoɗen mo kon to tippi ko ɗum woni waɗirde ɗum jon noon ɓen ari wolani on fi tabital pula combien d'année hay goto wawa landagol Ceerno Yaya honto agrément mo joguiɗa o jon noon mo haalde inde communauté on fof minen ɓay o innike lagine ga o inni il veut être le président de la jeunesse min exisanu min indi ko ma jooɗodoɗen min anda ko ɗum faalaɗa ko fiyon ɗon haɗi onon aduna luttuɗo on waɗon sifa ɗum darano ɗon on andi daranagol leñolngol na daranagol ngol tun côté politique innugol tun hiɗen ɓitti politiquement ko ma wakkilo ɗen si en organise e wata heɓude doole aduna en heɓata politicien jomaɗo doole enen tigui en wawata heɓde teddungal ngal faalde ɗen ngal base on ko social on ɗonon social on mo karano guerde ko faala iɗon humpodirde ɓe acteur ɓe yewtuɓe ɗo fof Ceerno Yaya Alaji Kabiru e Bappa Jamiu Alaji Lawwal Alaji Kaali ɓeɗo fof yewtaɓe fi mum ɗon andi fi maɓɓe ɗon humpodira e maɓɓe kanko laaga ɓeɗo fof oui ɓeɗo fof min yewti ɓe fof min yewti ɓe fof meɗen yewtude ɓe fof min andidiri ɓe fof min yewti téléphone par ce que fewndo ka tawi ɗum ɗo fof ɗon weñjude ɗum ɗo fof ɗon galdude ɗum ɗo fof ɗon piirude jama Fuuta on hande ko honto fewndi e ko ɗon kay mi landoto on onon e mawɓe ɓen honno mawɓe woni ko yewti ɗum ɗo fof onon 007 iɗon humpodira e mawɓe ɓen hiɗon diisoɓe mawɓe no andi mawɓe Fuuta ɓen no andi minen min landetake si meɗen humpodirde e mawɓe ɓen ko meɗen e mawɓe ɓe woni e gollidugol par ce que kona kiri ka mawɓe ɓen Fuuta mawɓe ɓen Fuuta ɗon andi mi yillito ɓawo seeɗa si on yii hay soutien par exemple personnellement soutien mo mi waɗatno coordination on tambagol Alaji Alseyni no andirɗon noon mi hay mi anda Alaji Alseyni go sina inde nden min andidira si Alaji Alseyni yiilan andata ko min kadi simi yiiɓe mi anda simi yeyata kam mi andata kono ko recommandation mawɓe Fuuta ɗen par ce que ari ɗon andi takko ko Alaji Ousmane feƴƴinta eɗen joguino probléme so yii onatol ampe sama remplace gol Alaji Ousmane na jaggutuma na innugol tun hari Alaji Alseyni no banni ko par ce que hari o probléme ɗo no waɗi no hino gerdede joni noon si toujours si tawi ko on bureau ɗon continue haala kam ɓuttata hari ko fi no haala kan taw ɓuttira ko fi yo tension on tippo inna joni Alaji Alseyni ƴettu on taw kono eɗon andi ɗum ɗon mi yiltitata koye mum o yino gestion on feƴƴiri noon donc ɗum ɗon na ha be goɗɗo wowla ko onno woniri e artugol e question mon on est ce que meɗen famodiri e mawɓen ko honɗum mawɓen kadi wi e ɗum ɗo mawɓen normalement iɗon andi mawɓe men ɓen Fuuta eɓe mari catégorie ji no ton tawoɓe hiɗen famodiri e maɓɓe moƴƴa no ton kadi tawoɓe en famodira few ɓe fof noon ko mawɓe men donc tawoɓe ɓen hiɗen famodiri ko golle ko ɓe accira kon eko habbiɗen ɓe ɗon ɓe woni ɓen ɗon meɗen huwodiri moƴƴa meɗen famodiri ko min hani fewjodude kon fof min fewjodday ok donc joni noon ɓeɗo par ce que on nanino déjà taw ɗi décret ji ɗumen ƴetti ɗum ɗon kadi on humpitike fi mum goy mi humpitike mi soñjama fi ɗum ha ok mi addanama ɓuri audio ji sappo e vidéo e daƴa koye ka toola wowli ha inni o hay 007
video ji ɗi 2 minutes 1 minute 30 ka ɗum ɗon tuwola mi addanama ɗum buy. Ok, mi ala ɗo tefude komɓe addani on ɗum mais ɓay on hendike ɗum ɗon noon ko ɗum wonno réaction mo par ce que o yiiɗo ko minen tigi woni obligé yawgol ɗaɓɓitoya on fi on ɗum mo kala e mon hino deƴƴi ka koye mum pour ka mo kala e moɗon hino est en train de jouer sa propre chanson. Non, en naafi meɗen deƴƴi meɗen gollude meɗen jogi piiji bus meɗen taginile kadi ɗi yaltita e kene wano komi nani ɗum ɗon ko fiyondu waɗi si impacta lan parce que lan anndi ko innete tabital pula lan anndi mi sikkide aray ko inno ɗon si on wowli fi dissolution aray ko jammitiɓe tabital pulaako ɓen par ce que si innama tabital pulaako tigi ɓeɗo anndi e écran ni on wata arde tun waɗon dissolution tabital pulaako Guinée ko ma référe ɗon e bureau international on si wawon wadde dissolution tabital pulaako Guinée on donc mi estimi aray ko ɓe tañƴini ɗon ɗa ko pagayi woni waɗude ɓe feŋaki e nokku ko fi ɓen ɗo won ɗo wolde na fi tabital pulaako existe ɗo on wonɗo réel on donc ɗum waɗi si tawi mi waɗali réaction fussude la wonno sire komi woni kon ko ok ko ɗum si min ni hande ko ma agent de sécurité ayna on ɗo si nde yewtere nde lanna si élection waɗi lanɗo lamminama ko processus janno waɗata ɗum ɗon aray kadi mo anda il est reconnu au niveau de l'international mais si jama on immike ha ɓe inni o lanɗo ɗo hande kadi men faala komo ki dégage woni ko pinka jetta woni ko civil ɓe jetta o wiyay toujours o continue a wiwgol ngol kanko e mo andi au niveau international imo laami donc sabu ko tawata kon à l'international ñande ɓe aranno padre ɗo par exemple CEDEAO o inni o yahata union africaine inni o yahata wowluɓen fof ɗum ɗon hewta yiltitoɗen e muɗum kon ɗum sakkitorano bon eɗon anndi état guinéen on ko institution mais ko fayda ko institution politique on faami quand on parle de coup d'état haray ɗum ɗon c'est politique hay koko min nande ka audio ji ɗo ɓe inna toon haali ceerno innoɓe ko coup d'état falama ande ne dirige pas un état ko ɗum hay si mo dirige har ko gonga mo dirige ude non na état woni e dirige ude donc si ɓe inni himo waɗana coup d'état haray mi yaali place ɗuma maɓɓe on ɗo onon innugol on wowlay fi dissolution tabital on ko matum rewol laawol duwangol ngol c'est à dire ko ma donc dissolution no wawi waɗude ko gonga par ce que sariyaji no woodi siɗi bonnama tum ko ma sanction waɗa joni noon ko ma num addon preuve ji wondema tabital pulaako Guinée on bonni ɗum ɗo remonton ɗi niveau international ɓe ndaara ɓe tawa yimɓe inna bon o antenne ɗo na o yeggitu Guinée ko antenne goy na Guinée on tabital pulaako on normalement Guinée ko antenne ɓe inna bon o antenne ɗo taw o suspendama no yinnirɗon ni mais ko ma référe ɗon e goɗɗum sina ɗum haray luttay ka yewtuɗon ɗon tun innon dissolution waɗi mais hara men continue men gollude par ce que on mara fus ko kaliron men gollugol meɗen jogui kaseji amen ɗin meɗen jogui agrément on état guinéen on no hino jaɓi o men gollu bureau international on no jaɓi o men gollu si onon tun on inni dissolution est ce que ɗum darna e men mais si ko bureau international o waɗañi état guinéen on taydiri wondema e o antenne amen ɗo o waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo donc fewndo ɗo min jaɓayo gollu e inde amen ka leydi mon ton on tawi ministére de l' administration on convoque e tabital pulaako Guinée on anda ñi ko ɗum ɗo holla ɓe a joni haray ɗon suspenda par ce que on famodira e daƴƴere mon nde ɗum ɗon haray c'est possible non ko yewɗon ɗon kon sa distance joni e ce qui va m'amener landagol o lande ɗiɗi mais mi waɗa ɗo taw commentaire ɓe wiyeteɓe ɗon BHK Balde o wi koyɗon gollude e kadi wiwɗon kon ko non woniri ko international on fannimanti innaali kañum acciti on haray hino considéra wondema vous êtes encore valable administration de territoire kadi si suspendali on estime que haray ɗon continue o wiyeteɗo BHK Balde ɗo o landi on o wi ɗon gollude na ɗo won landal ngal tigui tigui mais ko commentaire o waɗi o inni wo si tawi ɗon gollude kon ɗum woni ko waɗɗon kon golle par ce que ko ɗum kadi fuɗɗorde yewtere nden o wi ɗon gollude kono mene wonaɓe gollanede ɓe maɓe on ɗon wiide ɗon gollude inde muɗum min ala yiide golle moɗon nden ça c'est le premier commentaire joni noon landal ngal ko won ɗum si tawi ɗon gollude noon net est ce que hewtayno ɗo ha o crise waɗa si tawino ɗon gollude net est ce que hiɗon gollande men no hewtayno ha kam min innayi on itte e wi'a moɗon ko ndu waɗi simi wi on itte par ce que ɗon gollude moƴƴa ka ko par ce que min ala yiide golle mon nde min ko simi landama min nayi kono innide ɗo yo min itte
ma ko no inni ɗon on faala ka tabital pulako on d'abord ko tawgol on anda kon ɗum tabital pulako ko hani o waɗande eɗon andi no gasara na ko habborɗon men kon na ɗum woni golle amen ɗen tanke noon mi waɗali ko habborɗon men kon on innay no gasa men ala gollude tabital pulako on ka fondo makko arano objectif arano on koye fulɓe ɓen fof yitidu na fulɓe guine ɓen tungoy fulɓe ɓen fof yitida wona doole ko ɗum woni golle taw arane ɗen ko ɗum motivi taw woni motivation arano ha tabital pulako on e waɗa ka daƴƴere maintenant si ɗum ɗo waɗi si en fof en yitidi ko fi yaltintingol valeur ji men ɗi culture men o ɗengal men ngal koye si ɗum ɗon fof timmi ndaren noon ko honɗum handuɗen hannde kadi fewten noon e ɗum ɗon joni noon eɗon andi niveau kala guine wonno ɗon ha enen fulɓe guine ɓen fof taw en yitida hande so ndaari ɗo joni côté international on relation fulɓe guine ɓen e hakkude maɓɓe ɓe ka international no fanɗi ha feƴƴiti ko ɗiɗo woni golle ɗen taw par ce que enen tun fus e wawata fulɓe guine ɓen tun e nder tabital pulako fuy ɓe wawata tabital pulako on fewn ɗo ko woni e gollude ko fi on reconnaissance ɗo lande o kanto est ce qu'ils sont en contact avec l'international mi ala par ce que plateforme ji wonɗi toon ɗi mi ala ɓe yiwde toon jeunesse pulako international on fof ɓe jaɓali notagol men heureusement onon on jaɓi notagol ɗo et on va profiter de l'occasion fi wuppidugol e moɗon moƴƴa men faama par ce que miɗo famude piiji buygoy miɗo tawti on ko wiɗon kon ke tabital pulako nde ñande kadi ko ɗum e landino monsieur Laga ko ɗum woni golle tabital pulako kamɓe ɓe yewtuno fi daragol darto onon o wi onon o wi ko fi mottidirgol taw fulɓe ɓen fof ɓe andodira par ce que ko tabital no wira noon ko fiyo fi pullo on yo tabitu e fi pulako ngu yo tabitu joni noon sen arti ko adi ɗo wiwde ɗon golle arane ɗen ɗe tawata ko fiyo fulɓe ɓen fof yuɓɓodir si en puɗɗike ɗo taw gibi noon arɗon ka laamu ma gibi ina ɗon on halfinama ɗum ɗo en 2022 sina mi fawi ko terlen ɗon 2021 2022 duuɓi tati est ce que on wawi wadde ɗum si on wawi waɗude honto woni seede on so wawal wadde kon ɗum haaɗi on wawa wadde ɗum ɗon min waɗude ko woni gasali taw fewno ɗo ka fondoji amen e meɗen faala yo fulɓe aduna on fof fottulagine ɗo fewno ɗo ko on ko ɗen golle ɗon min jogti min heɓali taw accord on à 100% par ce que no woodi kadi faalaɓe no woodi pays ji goo faalaɗi kono meɗen faala yo taw ko lagine ɗo waɗata hara waren e wawa e noddetirde saare lagine nde nde ñande e wawi par exemple wigol Conakry pulako lagi aduna on fof fotta ɗo ɗum ɗon noon wawi gasude o se woni se di sen jogodiri e maɓɓe en holli doole ka international hande noon son daari ɗo wiya ɓen hino ka bureau international tawoɓe no lagine ɓen ɓe anda e ɗen golle ɗon no waɗede ko ɗelle golle ɗon habborno ɗen ɓe normalement ɗum ɗon tum hino zuude toon en défaveur de la Guinée par ce que si tawi woni ka sandu la Guinée mais hiɗa tawa ka bureau exécutif international ala zuude rôle ma on ala gollude toon hay fuy a ari ka national ka tawata ɗon fusa halfinaka fuy a jogaki ɗon haɓɓitike ko ɗon gollata ɗum ɗon soñdia en donc haray ɗum ɗon meɗen gollude ɗum ɗon ka nder leydi men ga kadi hiɗon andi hiɗe mari probléme jano kadi ɗo kadi fi fottindingol yimɓe ɓen ɗum ɗon kadi meɗen gollude mum o wawata yiwde fewno ɗo à 100% wano minniri noon fiyon ɗum par ce que hakkille yimɓe ɓen fof ko côté politique ko woni tant que politique men on marsali on sikka e hunde ala marsude mais piiji boyi hino feƴƴude nder ga mano feƴƴirde e hoore hara wirtere waɗali ma tawa ɗumano e mum hara ko golle amen ɗe woni e waɗude mais ɓay noon min yaltata men inna ko minen golliɗe e golle ɗo ma ko minen haɗi ɗum ɗo waɗa o wawata yiwde ɗum ɗon fof kono ɗum ɗon fof peu importe par ce que komin engage comme fi communauté on min gollay si min iwi ɗo kadi ɓay min iway woɓɓe goo kadi ara ɓen ɗon kadi e batte komin golli kono gasa on say tigui on anda e hari meɗen gollude donc ka jabagol question maɓɓe on meɗe wakkilade fiyo fulɓe lagine ɓen wawa yititude international o moƴƴa hande jonde nde min faala yo pulako aduna fof fottuɗo ha nden laato si nden ɗon laatiki haray meɗen andi pulako men on heeɓi départ keso ko ɗum ɗon fewno ɗo woni nde wawani laatade par ce que aray nde landi bangge buy bangge tawgol ngol ɓen toon si ɓe jaɓay ka wonɗon ɗon si jaɓay si on waway laatinde ɗum ɗon fof mais hino ɗo wonde nde tawata nden ɗon nde lannaki ha jaɓe
Guinea be ben tigi hakkundeji mabbe fuuta on no wawa wonirde hunde wotere yete men don konto fewndi don ka yubbindirgol fuutaaji di yubbindirgol fuutaaji di ngi men mari difficulté seeda difficulté on don ko wondum wano mindiri ni politiko no fooli ko e men de moƴƴa mi jonna on do misal fino famiro moƴƴa probléme on to woni ede mari wano mindiro ni men gollidude e mawbe fuuta be mi ƴetta do exemple mawɗo gooto mo tawata hiɗon yiide golle makko ɗen kono noon e nder kadi angal faamugol jama men on hiɗen soññindirde kadi hakkunde men so ƴettiɗo wano mi saygo vidéo no jindinede kutuba el Serif Dalaba kaɓe yewti ɓe inni wo ɓe mapani laamiɓe ɓe laapani laama ɓen ɓe yewti piiji buysiba ɗi donc mino feƴƴine hiɓe ƴetti photo maɓɓe on hiɓe ƴetti photo président de la république on ɓe waɗi ɗon ɓe waɗi photo maɓɓe on ɓe waɗi wasiyara maɓɓe mi wi'i ɓe ƴetti photo Alaji Serif o ɓe ƴetti photo Doumbouya général Doumbouya o ok ko ɗum ɗo ari par ce que wawi simi nani président de la république ko ɗum waɗi simi yiltiti ko e mum ɗo andi kono ɗon non ɗo lagine kono menen ka ɗerol ɗo ɗon andi menen e sariyaji amen ko ɗum waɗi simi yiltiti e mum nawde mem nana ali koye menen so addi men ka ɗerol mon so addi men ka ɗerol mon mais ala men ini yo yennu to yennu few o so ari ɗo men meɗen mari sariyaji amen non abbe tum ga les gars on ko lagine meɗen andi kadi ko démocrate ɓe on faami on jaɓay mo kala e no woniri noon ko ɗum men andiri on so ɗum kadi so waɗi so noddi exactement non gasi e régli ɗon ɗo wawi feƴƴude ko woni connexion mon on no kuppude mi anda si tawi ko wolɗon ɗo ko jinnaji ɗi ara falama jiiɓude ligne on na min mi anda ko yer ko wolɗon ɗon ko yi jinnaji ɗi wawi si jiiɓa e ligne on o yi joni hitomo ngon no me'ude mi anda so goɗɗo woni on e noddude allo goɗɗo connexion on jiiɓike ɗo nandela jirte seeɗa voilà ɗo joni ɗo nande wi ɗo joni ɗo nande ok yahe woy ɗum ma wonno yimɓe ɓe waɗi photo hawtidiri kañum Mamadi kañum e Alaji Serif ɓe holli ɗon c'est dire waywa si ɓeya ko woni yewtude ko Mamadi Doumbouya ɓe woni e yewtude connexion on me'i ay mi andati ko min tum mari probléme on ɗo kono no mewde moƴƴa ay connexion est très mauvaise connexion on boni non nande 007 si ɗon nande dirte seeɗa mi ndaara par ce que connexion on ɗo no wawi wasi aynayi kalingol wona e tappede ɗon nande joni oui joni ɗo nande oui ok mi inni wano mi yewtini ka fuɗɗode fi artiste ɓe ɓen mo kala koyen accu golla golle mum ɗen no golle ɗen woniri noon na en innu si artiste jo wowli e ƴettay ko wowli ko wadden e enen artiste jo e wawata wowlude konngol gotol wano noon kadi enen e imamujo e wawata wowlude gotum donc si ɓen ɗo yewti sifa ɗum ɗon ɓe image maɓɓe on ƴettama wattidama e image lanɗo lendi way wasi ko on ɗon ɓe woni e yewtude ara en ƴettiɓe waɗiɓe opposant jo ɓen ɗon hannde kadi ɓe wawata joude rôle maɓɓe on pleinement par ce que en créaniɓe probléme mais sen acciɓe yewti imam o président on andi ko imam jo yewti na politicien jo yewti na opposant jo woni yewtude ko goɗɗo woni e wajade ko foppo woni e wajade so ndaari so yiltiti wano historique maɓɓe on ibi 2008 ɗon nandela ɗo nande mi anda jamano nande mais min ɗo nande très bien ɗaɓɓite ko ɓe yewtuno dadis kon par ce que fewnɗo yimɓe ɓen fof no sikkude
ko bay réseaux sociaux waɗi mo kala ko woli o yoto donc mo kala no wolde fi o inne no suusi ɗaɓɓite 2008 o kamɓe Alaji Sérif ɓe yewtuno dadis ko ɗaɓɓi ton ko ɓe yewtino dadis en 2008 kadi ɓe yewtino dadis on sa haɗi o réseaux sociaux ala o wawata no andude ɗum ɗon c'est pour vous dire que ko ɗum ɗon nature maɓɓe on kono si ɓe ari ha 2025 ɗo tawi si ɓe yewti ɓe ƴettete ɓe watte opposant jo ko kala heɓirte mawɗo kelluɗo mo faalteten on par ce que sen inni mawɓe men ɓen wona e opposant ɓe wawata fonctionnude ko ma heɓen faamu quoi ande honto waɗetenɓe kaɓe c'est dire waɗenɓe kaɓe duwa wonde ɗon si ɓe waɗi ɗo joni kutuba on kutuba ƴettama waɗama photo ji fewtinama haɗa en transformiɓe politicien ɓe en transformiɓe opposant et pourtant ko marɓe droit yewtugol fi fof par ce que kamɓe ko ɗum ɗoni golle maɓɓe ɗe wajagol fof ike tun a inni ko landu on tigi ɓe wolani ɗum ɗo haɗa a falama créer des problémes ɗum ɗon mi sikki miɗo mari opinion kam yewta ɗo mi profita ɗo kadi ɓaymi ɗo kasa ɓe wawaynanoyde nde yewtere kala kadi ɓe wonɓe wadde ɗum onon ɗon ka réseaux sociaux ji ɗon andi wonde mi waɗa ɗo yewtere nde tawata mi wola inde e goto e mayi woɓɓe ara no mari réglement de compte mo ɓe faala règle de woɓɓe ara no faala visibilité mi yiyay wonde photo ji anno jindinde hen ɗo e audio ji ɓay joni mi yaltitata ɗi ƴetteɗe hawtidire wonde e Poutine aram ɗo wolde Donald Trump en fof miɗo yiya est ce que ça veut dire que mi yewti kon ko ɓemmi woni e yewtude non kono ko noon c'est dire ɗum ɗo wata ɗum mapimɓe kamɓe Alaji Sérif yimɓe ɓen ko ni ɓe waɗata ɓe ƴetta e sifa ɗi piiji ɓe hawtindira ɓe ay vidéo woɓɓe goɗo ɓe faatinoke ɓe yettino ɗo ɓe jindini ɓe ini wo ɗum ko mamum waɗi ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo ɓen sino wuuro arayno ɓen ɓe heɓino probléme ɓe yahanayno ɓen ɓe ina o ko ɓe fewti kañum senirde ɗo ɓe wolniɓe ɗin haalaji mettude ɗon alors que c'est pas ça donc terlen ɗon wota Alaji Sérif o taɓe maapo minen meɗen andi kotbaji ɗi ɓe woni wadde ɗin ko dañe dolokke ɓe woni taƴude ɓe ɗiɓa kala ƴettuɗo ɓotoni aray ko kañum si ɓe wonde no gasa ɓe yewta ɗo wawa si ay ko min ɓe woni yewtude mara no gasa ko min e maɓɓe yewti alors que noon Allah no yonanimi seede mi yewtaji mi wayri no yewde ni heeɓi mi yewdi e maɓɓe no gasa ɗum ni heeɓi ɗum gib au moins heeɓi 2 ans gibi min Alaji Sérif mi wayri yewtude fewndo crise on waɗuno net en 2022 gontuma mi wayri yewde Alaji Sérif pour vous dire combien de fois kono wonde ɓe waɗa sortie ji yimɓe sikka ko min e maɓɓe yewtidi par ce que mi yewtay ko ɓe maaki kon tawa no feppodiri ma ɓe yewta goɗɗum wawa si awa ko min e maɓɓe aray sownode donc terlen ɗon woni onon ɗo wonɓe yewde ɓe woni wonɗo o ɗum ɗon en ala feere fi mum hande ɗo yaasimo wonɗen e mum sa yewti yewtere mo kala no ƴettude nde hande kadi waɗa nde ko faala ƴetta wonde woɓɓe hay e ƴetta e ɗo waɗa réglement de compte yara ko affaire foyer woɓɓe ƴetta e yewtere neɓaali ɗo goɗɗo jalnimi e mi yewti ɗo mi waɗi vidéo fi woɓɓe faalanoɓe dewgal yafoɗo lan ɗo mi profita mi waɗa on occasion ɗo rewɓe nayo wonɓe États-Unis contactimi ɓe mi anda few ɓeyni wo mi créaniɓe probléme par ce que yimɓe anduɓe ɓe seedaɓe mari ɓiɓɓe contactiɓe wisi ko kamɓe woni ko contactimi fi faale moodi ɓe mi anda few fay tum min ni ko wonɓe États-Unis mi sifike min ni ko marɓe ɓiɓɓe min ni ko rewɓe seedaɓe tawɓe telle nayo ha jowo mi yeggiti e addi audio ji ɓe wulla ɓeyni wo yimɓe contactiɓe yugolɓe siko kamɓe woni ka contactitora fi moodi si hewtino woɓɓe ara ko siɓɓe maɓɓe wonɓe Afrique inni si ɓe sattiranoma ha tawata ko maɓe ara réseaux sociaux ji fi onnugol ɓe faalaɓe pourtant mi anda ɓe gaye si faɗi piiji ɗi waɗay tun donc ɗum ɗo wata mapping Alaji même ɗo tawti on que kamɓe il n'est ni opposant ni partisan kamɓe ko ɓe woni wadde ko on kaka juurirde ko jaman fof ɓe woni fewtude ɗum ɗo yo jaman fof faamu ɗum noon ɗo wawi continue ok donc komi faalano haalde gon sengo ɗon si tawi woni fokkintinɗo golle ɗe tata ko ɗe faala ɗen tigi golle ɗen kisan transforme andi onon no gasara ɗo yawi force de communication surtout ka réseaux sociaux ɗo impacta e moƴƴa si tawi woni moko ba Fouta yewti photo ji moko ba on ƴettama wattidama e lanɗo lendi wayi wasi ko kanko woni e yewde direct mi sikka e ɓay courage hande kadi ha yo goɗɗo filme mo wowla so o filma kale o haali goɗɗo andata ko woni e wolde ko nafata yimɓe ɓen fof par ce que hiɓe yewtire kita fof nafitorayɗe joni noon si tawi kono woni feƴƴirde hara e welata fi ko ɗum waɗi simɓe ɓen innude on golle bosi no wadde ɗe tata o wawata humpitade par ce que hara si humpitama ɗe bonnete ara e ɗe fokkitade kono no waɗi ɗum ɗon fof ko par ce que objectif men on fof enen koye fof men koye liiƴorɗen koko politique kon ko ma tum affaire men on marsa ka politique
jono nga faaletaake ɗo piwum inna ko matum kun ɗo nga takkota ko a rewata ɗa a waɗata ɗum ɗa a moƴƴinta taw SL ka ƴawirta ɗo inna a teftay ko toyi kon directement a jogaki liwndu a wawata ƴawde a jogaki SL joni noon si SL on no moƴƴinede a accata kadi on ɗo moƴƴine haray ça complique donc weeɓitugol inna ko ɗum ɗo wona gollede ko ni wona gollirede ko ni woni waɗirde welata fi ka antenne mon ɗo par ce que ko piji ɗin fof ko wona ɗi transformé de politiquement si tawi noon soɓɓunu ndu halfina ɗa ndu na politique haray wela fi. Ok, peut-être avant dernière question iwen joni ka tabital yahen ka coordination parce que on yewti nanen fi ala dial seni on yewti on yawno tigi tawa ɗon ñande ɓe joƴƴinteno o wi kadi ɗon jokki golle fi fottidirgol Fuuta fewndo coordination on invitano yawgol kankan on aroyno ɗo waɗɗuɗon yewtere hande ɗo noon iɗe reeni ka yimɓe Fuuta ka soñji e bangeji ɗin fof nawno jogui solution fi muɗon o mais ñande Alaji Alseni arayno udditane suudu galle baba ndun on tawano e nani kadi audioji ko feƴƴi nde ñande ko waɗoyno kon ɗon hande ɗo jama on hino maapi hande ɗo jama on hino no sikki yiwgol ngol pullo Fuuta on hino gollitire ɗeɗi fof en fuɗɗorin ko yewtere nden ka wiwɗon artiste jo yalti wowli yewtere fof yalti sompike mo e wiya moɗon kon ndu waɗi si ɓeeɗo fof hande ɗo hino ɗaɓɓo no habbori on ko tawata hino feƴƴiti onon on andini onon ka sengo tabital ko ka bange ñeñƴal e ka bange tabintingol cosaneji pullo Fuuta on enen noon e nder ɗin cosaneji pullo Fuuta tawaka e majji tawgol ngol wowlugol gonga on e cuucangal o ɗum no woni question on ko landal ngal hino tawa par ce que iɗon andi ko woni tabital on tigi ko dignité men on hande ɗo non on tañƴinaki on dignité pullo fewndo yaaɓaka ka wonɗe lagine ɗon ɓay ɗo haray mi wola woni inde yimɓe luttuɓen taw ɓe haray ɓe landade question ji ɗin ko on to fewda waɗi si tawi haray jama on fof fiidani ɗiɗo institution ji fof inni yoɗi diru ma yoɗi itte ma yo wonɓe majji yo changé on tañƴinaki hewtali kan nan noon mettuɓe ɓernde yimɓe jama on daron kadi no adapteron golle moɗon ɗen en fonction ɓen ɗon c'est bien beau on wiɗon gollude je suis d' accord on yewtiɗo ko tawata mi yii miɗo andi goɗɗi goo kañum kadi mais si ɗon gollude ala ka yiyade ma ɗum ɓe wonɗo wiide ɗon gollande ɓen hiɓe ɓitti est ce que haray ɗon tañƴini jama on weltoto e hoore ɗen golle non mi famali si tawi woni mi faala andugol on landi est ce que golle coordination on ko golle ɗe yimɓe ɓe weltode mi famali c'est dire question mo on woni lié coordination on ko on mi faala ɗon mi yewtu fimbo fi coordination on ka ko fi tabital fi coordination o par ce que ɗon tawa e walluɓe ha coordination on o jooɗi ɗon tawa e waɗuɓe no wirɗon noon fi affaire ka transition ha tawi koyo goɗɗo nun ara joƴƴine ɗon o yi élection waɗaɗi ɗa ɗum jiɓoldu wondu ɗon ko tawata ɓeeɗa eno e plateforme eno wowla ko faala est ce que tawaka e mum ko tawi on immaki waɗɗon par ce que si par exemple ɓe wonɓe wadde ɗe golle ɗo fof so yimmino ko winnino ɓe stop ma on portanino ɓe plainte ko ɓe one wadde hara mi yiyayno on batta e ɗon min anda o waɗi min anda konto gonga woni hara on fof on ƴuppaka wotorno par ce que si mi waɗi dissolution ɗum ɗo ko par ce que no woodi wonɓe e yaltude waɗa gippa gawi ay moment donné noon ɓe inni si coñci ɗin tuniriɗa koye fof yo wuppe est ce que on ala responsabilité mo tawata koko ƴettali golle moɗon ɗe waɗi siɗen fewndi hande ɗo anne mo o hande kokon ɗo wolde ɗo hino landi piji bus piyo ɗum ɗo wawa wonde si goɗɗo ardinama communauté ƴetten exemple joni ni Elhadji Alseni no ɓe ardiri noon ka coordination ha hande institution communautaire heɓali doole jonna alir jano wa fewndo Elhadji Alseni joɗɗina ko yimɓe ɓen fof inni dari kon accompagne effectivement ha nder min mi yaali ɗum ɗon on motivation mo mi yiwno ɗon fewndo ko ɓe ari on ɗum bonni programme coordination on kon ɗum taw ɗon andi no gasa ɗon andi lan seeɗa mi ukkotako kam mi ukki o hunde ko nde mana wonde ɗum manna o simi daari mi tawi mi yaali ko kelɗi e mum mi hawjata mi ukkotako e mum fewno coordination on joɗɗinte no ɓe jooɗori noon fof mi dawa nginude komi acteur numéro 1 ha ɓe jooɗi
heureusement o wori ɗum hannde o ɗuytana lan dongal ngal par ce que yimɓe ino nannga go ko min joƴƴini ala jalseni o moye ngannde o wi acteur numéro 1 boto mi ɗuytana ɗo seeɗa dongal ngal so min ni acteur numéro 1 no gasa alaji kabire ino wawi seeditade ɗum ɓay kami tawnoɓe jooɗiɓe yewtude ɗon fi o sundum uddite mi arno mi naati ka nder cour alaji Ibrahima Massi c'est à dire joginoɓe saabi suudu fuutan ɗum ɗon mi tawno groupe Elage Kabir on no jooɗi no négociude maɓɓe fiyoɓe jonnuɓe saabi on ɓe uddita fiyo Elage Ibrahima ar waɗa conférence on ko min arno tawɓe ɗon min arno ka yaasi tawi pick-up sorino ɗon ɓe inni o groupe mo mi ardi on ɓe inni fof natata ɓe acci min tum mi naati komi naati mi taw haɗi fayida ko ɗum woni ɓe gayni yewde ɓe convaincu famille on yo ɓe jonnuɓe saabi on ɓe uddita ɓe ara waɗa conférence to gon sari ala jalseni ala hay toon ko ɓay mi hewti ɗon minni ɓe si ɓe jonniɓe saabi on ɓe nanay ko ɓe nanali ha hande par ce que na ɗum ɗon Fuuta faala ko ɗon seeda ko ɗon on ɗuma mo nanɗon ɗon fof ko ɗo waɗi min natata e ɗin détail ɗo c'est ko ɗum waɗi si min ni on miɗo tawa e acteur numéro 1 fi ɗum ɗo fi élection Alaji Arseni on ɗen doole kadi fokkitunoɗe meɗen andi kadi komi waɗi ko ɗen doole ɗon kadi heɓo kono konto probléme coordination on fuɗɗi o fuɗɗi tulle kadi mi signali mi holli kadi e mawɓe Fuuta ɓe miɗo mari kadi seedeɓe si Alaji Arseni halfinama coordination on ɓe ndaari tay c'est dire même hayɓe ɓe woni innde ɓen son conseiller personnel haka woni ɗo ɓe ɓeynata ɓen son conseiller personnel ko tawoɓe ko responsable ɓe parti politique jonno en inni coordination on si apolitique c'est communautaire ɓeɗo ko défenda e ɓe leñol ngol jonno entourage maɓɓe on fof ko bureau politique parti go est ce que ɓeɗo woɓɓe transformali hoore mum taw opposant jo est ce que ɓe créanal taw hoore maɓɓe taw obstacle siko mi wowluno mettayno fi faamugol waɗon ɗon abboɗolan ɗon mi naata ɗon haala koye soɓɓudu jaɓete on nani no gasa communiqué o wiyeteɗo Aliou Kona yewtuɗo ɗo e inde tabital pulako Aliou Kona ko ressortissant jo Kona ɗum mi sikki ko tugue ka ko ɗum on en tout cas terlen tugeri ndin ton tawaɗo responsable jo e parti mi wowla inde parti on UFDG kanko Ousmane Tano Abdoulaye Tano ko wonɗo responsable du UFDG onon tiga e moment donné o woni responsable enfin o woni sympathisant mi sikki mi anda so wonno responsable mais en tout cas wonno acteur du UFDG e moment donné mais ce qui est sidérant ka révélation jiɗi Alaji Kabir waɗi ɗin e kañum Bappa Diamew yayi des responsables politiques et non des moindres tawanoɓe fi élection mo ɓe inni waɗi on o congrès mo ɓe waɗi on au virtuel dans tabital pulako donc je rejoins ko wonɗon e wiide ɗon ko coordination on a des responsables politiques wano par exemple si mi ƴetti Alaji Dabola il est purement politique on connaît ça très bien fo ino andi tabital pulako kañum kadi y a des responsables politiques jon noon o wi'i no cosaneji pullo jooɗoro ka sengo tabital coordination on ko ambassadeur ɓe Fuuta jon noon ambassadeur ɓe Fuuta no woodi woɓɓe ɓe Fuuta ɓe tawata ɓe ala e carte électeur sakko inne ko ɓe responsable politique kono tawi ɗum ɗo wawi jillude voilà jon noon komi faala toujours yon faamu on andi sen ardinali hakkil e lutta e toujours e posugol question ji ma e monondirangol hara koyne woni ala rewde laawol duwangol ngol joni acce joni sange ɗum on position on joni hande onon tola ko onon woni état Guinée o goɗɗo waɗa ɗa institution communautaire o ƴetta opposant ɓe onon pouvoir o waɗa tout autour de lui o yeeto on kanko ko fi communauté o jokki est ce que on ƴetta e omo sérieux joni acce jamma on jaabo question a commenté si goɗɗum kadi si goɗɗum kadi heeɓi goɗɗo ka communauté a immike daranagol on hiɓe andi entourage ma on fof ko commune ko c'est dire ko politique anni ɗa wawi arde darano ɗon pullo ɗa inni woɗa laami fulɓe ɓen entourage ma on fof ko politicien ko opposant si pullo heeɓi probléme ɗa suusi arde daranomo ɗon sikka ɓe darotoɗa yeeso mum wowlaɗa sikka ɓen yiyete en tant que responsable communautaire ka ko ara en tant que opposant ɓe yeyma
jama wi no wonɓe wiyete ɓe ɗo Mamadou Bobo Bari ɓe inni no joni noon ko onno non jooɗorɗon ɗum ɗo fof wawi wadde ok mi ara ɗon par ce que ɗon andi piiji ɗin ko maɗi laaɓa ma ɗum e luttay ko min ngon e luttay toujours e ɓuggol diffki jiɓoɗe gande ko ɗum enen gaɗi marta o communauté men ñande o ko haala ko fuɗɗa o ala ñoggino ɗon tinna na onon reɗɗe prolonge live o mais ñoggino ɗon tinna woni à 1h45 minutes a yiya noon en vif dans le sujet par ce que hannde en luɓu paylaɓa petum si seeɗen ɗo ok joni noon ɓay ɗum ɗo waɗi ɓay gerewi ɗon fof waɗi ha ɓe jooɗike elan heɓike min komi wonno yawde ka radio wowla komi wonno yawde ka télévision wowla défenda ala jaseri min ɗum pour vous dire mi liti fiyo ɗumanno e association ji buyrali ɗi e coordination on arɓe ɗo waɗi o ɗuma wi fop on tigi no andi ko ɗum cautionné ha ɗum ɗon fof woni kono yawtum ha mi tawi entourage maɓɓe on ko politique c'est pas parce que j'étais contre ce parti politique kono la ganduno hande kadi ko habborɗen ɓe ko wata masude mi noddi mawɓe Fouta ɓen heureusement kadi woɓɓe maɓɓe no Conakry ga mi déplacé ni e men yiide min newa min ko haɗo mi arduno e coordination on min ɓe essuway noon kadi so yaltinali ɓe ɗum ɗo ɓe essuway so yetaki ɓe sorto e ɗum ɗo yoɓe ittu ɓe ɗo fof binde maɓɓe minni ɓe essuway mi yiyata on ɗo goɗɗum no gasa ko ngalɗinta on ha ñande goo responsable jo IFDG innimmi wo me waɗi réunion ji buy wo me landoto an ko honto ko hombo wonɗa gollande min e oui parce que jiyen tan ɓe falano ittudema hay ka tabital pula ko waɗe ka jeunesse haali pula ka coordination kono yewta ɗon ha tawa an on goɗɗo yaali intérêt monɗa waɗande IFDG si yaali ko c'est dit salari est ce que a serva IFDG min a ɓen oui ɗo wawi min jonnude indice ko hombo wowli ɗum à peu près wolandola ɗum on hay sokkano neɓa eyo no gasimi faami gasimi faami mi faami wo anmo men daari men tawi si a waɗama ɗon IFDG men si ka heɓay nafa par ce que laaɓana goɗɗo ko hombo wonɗa gollande mini donc mo gollanta IFDG wata wonde ka coordination ko ñaa si on daari non pour vous dire que oui il a raison parce que na yeso a yewta so daari audio ji Bappa Jamiu ɗin on daari audio ji Elas Gabir ɗin on yeyki sans implication IFDG on à travers Hadjali Makke d'abord taw ka tabital pula kono laaga inni woɓe anda kamɓe fimu few ɓe wola ɗum fimu laaga kowoni wowlde ko noon tigi on nani intervention laaga on laaga no wakkili no yiɗi communauté on kono woodi piiji ɗi laaga anda laaga ala lagine koko laaga waɗi ɗo fop o ara lagine laaga mi sikkaka yahuno o ari lagine ɗo o anda kowoni feƴƴude ndega komi woni o wolande ɗo ko min na goɗɗo mi naniri koko waɗi yeeso an e komi andi komi woni o wolande probléme coordination on échec coordination ɗo met tawi jittude ɗo ndumuradu lo je suis pour les phases continuez vous avez 10 minutes oui probléme coordination on probléme communauté on en sali heɓude force sociale hiɗen haɓɓiti force ji men ɗin fof ko woni force politique alors que force politique c'est-à-dire joni ndaare ɗo wawani heɓude force sociale nanen o wi kadi ko organisation sociale kono falɗo wiide tigi min anda quand je parle d'une force ça peut être une organisation sociale mais il faut que cette organisation ait la force de satisfaire la communauté joni noon ko fiyon haɗi organisation ji men social ɗi heɓa force ko par ce que politique ko ngala jaɓude yetelan ɗo organe hombo ka communauté men woni mo IFDG waɗa jungo e mum ma waɗa koyngal hara no feeñi kadi harana e nder hiɗon anditi goto no ɗo e gacca jama min mi wonal pose o question on jama on sina ɗum on mbami taxé ɗo favoritisme min komi observateur laaɓi wonde yewtude par ce que ɗo ko yimɓe men ɓe wonde yewtude fi mum koko laaɓi wonde yewtude donc si ɗon habbi noon si ɗon habbi joni ndaare kadi hande laggine ko on mbo ɓuuri wonde ɗo opposant et pouvoir actuel on ko IFDG joni noon so en ƴetti organisation men sociale en ƴetti responsable jo politique IFDG en ardini ɗon seedelan haray ko ɗum habborɗen on organisation sociale on sina yo duɗɗe ka o memmini o on no wawi défendude si tawi hande état on hino andi mais laaki e politique fus ko fi communauté ma on tummapi maɗa sikkude sa daranike ademma eɓe suusinnugol waɗata eyɗa andi wonɓe takko maɓe fof c'est politique on arita fewta
laamu ngu innaɓe ko kon ɗo wadde moƴƴa si ɓe nangima anday tawi a sikkude a utilise e communauté on ara wolnaɓe politique on heɓataɗo lamɗo suusuɗo lamɗo communauté suusuɗo on accitalimo o golli ittuɗon politique e makko kada ko fi leñol ngol tun o andi on ɗon o ara o yetto président on hey yimɓe amen ɓe ga tampiniɓe yimɓe amen men ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo kono hiɗa ukkodiri e politique ɗa suusiyade daro yeeso makko hiɗa andi mo andi ɗum noma sa donc on faala wiide ɗen hatojine goɗɗo oɗo Imam Dicko non si ɓen heɓali ɗum kono noon ko yimɓe men ɓen kadi sali ɗum wona parce que awa amen wono min ɗo joni kam mi woni yewtude ɗo on yeyara woɓɓe moninoke parce que je suis en train de parler de l'IFDG pourtant mi nani partisan IFDG nani responsable IFDG ɗum ɗon nayo mappo ɗum yewte ko yewton ko ndin ɗon piiji de l'opinion et le développement c'est pour vous dire enen yimɓe men ɓe woni satisfait o ma ɓe woni soulagé o si tawi a ari a défendi parti politique et pourtant ɗum communauté on haton guine la politique c'est la politique le social c'est le social joni noon c'est responsabilité goɗɗo ka social acce tamboɗe mo social man haɗa mo kaali politique few e mum joni concrètement par ce que no mi wiri noon so yi on invitama ɗo hande en ari yewten ko par ce que ngakke waɗi crise waɗi onon tigui on ari on jonnitimen gonga wondema ça ne va pas onon tigui on ari on holdi wondema coordination o y a un problème tabital kadi y a un problème ɗo hande ɗo ko sengo ko alma mako tu wiyeten probléme ala mais on nani kadi komin noddi ɗo min inni haray men faala ko ɗo woni dernier volet mo yewteten fimum men faala sengo Fouta yo taw en ƴetta e alma mako ngon halfinen ɓen tawoɓe ɓe wonay kamɓe kippuɓe fi alma mako ngon tun ɓe darano kañum kadi yo taw si ɓe nodditi ɓiɗɗo Fouta kala araynotoɓe honɗum wiyoɗon e ɗum ɗo non min ko minata on c'est possible ɗum ɗo hino côté alma man kako on en foyi ɗen suni fiyon ɗum noon par ce que piiji ɗin na no haniri no yaari on gon sengo ɗon eɗon andi situation Fouta on eɗon andi ko boni hombo eɗon andi ko hombo kadi wawata daranade hande si en heeɓi hande innaɗo ko ɗon almamijo Fouta on fou tawi fewdo nde waɗa nden ko wonnoɗo mo tawaka hono ɗum wirte collège non même pas d'abord le collège o tawaka taw c'est quelqu'un qui n'était pas actif o anda c'est-à-dire c'est quoi le problème du Fouta o mara information hakkunde Fouta e ko lutti kon hari kanko c'est-à-dire o naati ka suudu en ƴettino situation en jonni on ɗon joni noon hino woduno woɓɓe goo tawoɓe ko ɓeɗo wonano gollidede ko ɓeɗo jogui situation on ko ɓeɗo andi probléme Fouta on e nder ɓeɗo yiɗe mari kelɗuɓe tawoɓe hino wawi ardade Fouta hara e wawa yewdude maɓɓe e wawa fewjodude maɓɓe ko woni wo kadi feƴƴata e jungo maɓɓe ɗum ɗo fof fuuti e yeyɗa woni ɗon ɗaani ɗon mawɓe waɗa ɓen ko mawɓe tedduɓe ko mawɓe mokobaɓe kono ɗum ɗo fof est ce que menen meɗen ka yaasi ko onon woni ka nder leydi toon est ce que ɗum ɗo fof ko menen ella amen menen wonɓe ɓen ka yaasi ka ko onon wonɓe ɓen ka leydi toon on ella ɗon na ella wonɓe ɓen ka leydi ga fof on ella waɗɗo ɗon ko coordination on jouirol jano e mum par ce que hari fayin arti kadi ka coordination ndañande laaga ko ɓuri ƴettude waɗa responsabilité on koye hoore Alaji Badru donc sengo ko alma maako non joni ɗo onon on adi o wi ko sengo ka coordination sengo noon ka coordination ko Alaji Alseni finalement on est perdu non écoutez si coordination on no wowlede hayta wowlu ɗon faala fi Alaji Alseni parce que c'est pas lui c'est la coordination la coordination c'est ko ɗuma ko équipe on reni y a des politiques y a Alaji Alseni y a les opérateurs économiques heewi nder toon sinama coordination tan waɗu tun tan focalise tun Alaji Alseni c'est pas lui c'est qui décide. Là je suis d'accord avec vous mais ko hoore nden noon ko kamɓe woni hoore nden noon ko hoore nden kono fiyo piiji ɗi laaɓu no ɗonga garrondi ɓeyni ɓe gayne piiji ɗi laaɓu fiyo piiji buy ko yeeso amen waɗi wono fewndo calife général on feƴƴini naata ɗon e suudu yewtegol le même jour ñande ɓe suurande naata ɗon e suudu yewtegol minen mi andi kombo yombo naatano e nder ɗum suudu no yewtude fi succession on c'était pas Alaji Alseni seul il était entouré on famille il était entouré de qui hein il était entouré de qui son entourage
cadre ɗon ɓen opérateur économique des responsables politiques tawa hay imamu Fouta on imamu Fouta fo on si waɗete il faut se baser de la politique fi waɗugol mo ndaara tendance ji ɗi wow c'est pas c'est possible compliqué donc si j'ai compris lobby ji ɗin ɗon kadi ɗi arno ɗi jouir rôle fi suɓagol kañum kadi khalifa o pourquoi joni fi on ɗum tawi hina habbanoɓe succession o ari par ce que collège on no donc maari goɗɗo e ɓen ɗon ko ɓen ɗon wona no successeur ɓen ɗon fof hay goto ƴettaka ça vous dit rien c'est pas possible joni noon ko honɗum hande wadde nde ɗen serta ɗo par ce que ƴettanoɓe ɓen innanoɓe ko ɓen suɓa imam on ɓe wawano e arde fatunde mo succédi on tellement qu'il se portait pas bien waaw joni noon qu'est-ce qu'il y a lieu de faire kono noon joni watten par ce que c'est bien beau de faire le diagnostic ɗo no laba ha ko tawi kon en andi on to ŋakke ɗe woni mais concrètement ka tigi tigi honɗum hana waɗede par ce que nous on est fatigué si ɓe yettaki concrètement ɗon andi probléme men on konto woni on sennodiray politique on e social on itton parti ji ɗin ka nder social mo halfin ɗon ɗo côté social on taw yidumo e politique jo on ɗo wawa defandude e politicien ji par ce que haray politicien jon ko ɓiɗɗo makko so ari na kanko côté politique on darto ko ma ɗum ɗo wawa wonde ko fewdo ɗum ɗon fuɗɗino ko on say fof innayno ɗum ɗon gasata ɓeɗo wawata wonde ɓaawo oɗo ɓeɗo na ɗo ɗaɓɓa kono himɓe ɓen fof no jaɓi somodugol ɗon ala jalten par ce que ɓe reeni ala jalten woni favorable e parti aray mo ɓe suɓi on jonon ɓe anda ala jalten na ɗum habbora na soutenugol parti ma wallugol parti ma ɗum ɗon ko ma en fof suuse wowlugol ɗum ɗon ko yiɗuɗa IFDG o yiɗuɗa selludale o ko ma andinama ko politicien jo ko côté politique ko mo jogoto o wata wonde politique o wona imam o wona responsable coordination ko yaltoyta kono en ala jaɓude wowde ɗum ɗon gasi yara mi weltike ko andin ɗon ɗo joni dernière question ko on ɗum marɗon ko wawa toon fewjude ɗo fiika mawɓe Fouta fiika coordination e fiika tabital ko on ɗum marɗon ɗo ono wonɓe ɓen ka teere ɓennay ko bingawa ngal andi ko acci ka wuure onon hiɗon ka leydi ton o wi ɗon gollude minen ka yaasi mi wi on ala gollude joni noon qu'est ce qu'il y a lieu de faire fi en foppi e wonu e hunde wotere nden en foppi e gotum ɗum par ce que minen meɗe wawi waɗaɓe bas hiɗon haɓɓi bas on onon kon sofer ɓe ɗon doginde ɗo wiide oto no yaade moƴƴa minen le kamen woni ka nder bas nder to men so jiki min reena joni concrètement on immini apprenti jo mo yo ar ɓaawo yeeto men goɗɗo yimɓe no tutude ɓaawo ton ala ono a ngulendi so jimen nder ton si on neli on sofer on apprenti jo ari yewto men ɓaawo kon ɗo nelotomo no mi sikki ɗiɗi limtuɗon ɗo fof kon kala hino mari rôle mum on hande rôle mo ɓurɗen hato jinde on taw ko rôle mo Fouta zuwata on imam Fouta on calife général on mo ɓen ɗon zuwata on ko on ɗon ɓurɗen hato jinde par ce que hiɗen hato jine couverture mo wonɗen ɗaɓɓude on ko ɓen ɗon o wawata heɓorde so ñiwano fewn ɗo nini hiɗen soñji ko par ce que en ala suudu en ala ka naaten Fouta ka holorɗen ɗon ka hoteten ɗon organisation ala doole ala ko ton taw ɓe bonni doole men ɗen ka daƴƴere men min miɗo e humpitagollan no terrain o woni fonctionnirde noon miɗo suɓi yen ndaaru taw no Fouta o régulira hettoɗen heɓen doole Fouta si ɗon timmi o ko enneteɗo coordination tabital o yii un peu rôle tabital on e ko tabital wawa habborede kon kadi kono ko tawata kon wawa en nafude moƴƴa yiyen effet on direct ko si tawi en heeɓi Fouta kelɗuɗo on Fouta kelɗuɗo ɗon noon ko ma wakkiloɗen heɓen ɗum ɗon tant que ɗum ɗon heɓaki coordination ko inneteɗo ɗum andaare fewdo jonnuɗen coordination on doole ɓe ɓuno doole ha ɓe sikki ɓe kowafi Fouta tawi si imam ƴettete Fouta ko kamɓe immoto ga yaha trace piiji ɗin on to ɗum nafi en hay fof nafaali en kono si tawi no joni ko Fouta nelanta en fof yewta en ko duwa yewtede kon on yiyano taw hiɗe mari teddungal goɗɗo susta e wadde ko waɗi e o par ce que haɗa ɗe mari immotoɗo yewta inde men en fof donc haray min ko faalete koyen ndaaru ko honno Fouta heɓirta imamujo kelɗuɗo waway ɗo daranade Fouta joni hino ɗo ko wonde wadde kon ka timmi ɗo 2 heures de temps gibi live on fuɗɗi nda ñande min halfino laaga golle ko waɗata onon kadi en seedata ɗo min halfinali on ko waɗete min toriki
kono happy gollaga aɓe miɗo warde min torike o ngono wonɓe aɓe yewtidede ɗo ɓen ɓe tawatay ɗon ka terrain laga ala ka terrain mi ala ka terrain min torike on sengo ka alma maako ko ɓen ɗon tu woni men fukkinali ɓen ɗon min towni to fii ko maɓɓe kon eno wirɗon noon meɗen jonniti Alhaji Ceerno Abdoul Gadir jom fo teddungal kono hande ɗo no hollirɗon noon cellal maɓɓe duuɓi maɓɓe wawata wadde ɗe golle ɗe jogiɗen ɗo fof wonɓe kadi takko maɓɓe ɓen wawata hara min toriki o min neli on e mawɓe ɓen yo yeeto mawɓe ɓen yoɓe wonu démocrate yoɓe wonu républicain mais par dessus tout yoɓe wonu très religieux ça veut dire quoi iɓe andi ɓay nelaɗo sallallah alih w sallam fatike ko wonno ɓen takko maɓɓe nayo ko ɓen ɗon innano suuɓe goɗɗo e ɓen ɗon wonno ɓen takko Alhaji Bano nayo ko Alhaji Kolon Alhaji Badru Alhaji Sérif e kañum Alhaji oya honno e kañum Alhaji ɓeya e soirée ko ɓeɗo nayo wonno takko maɓɓe par ce que ari pita on déjà ko Alhaji Bano en faalama ɓeɗo nayo fi kala ɗo en ala yiltitade ko Alhaji Kolon waɗi ganin ɗo ka nodditano mamum ɗo en ala e ɗin ɗon kono min nelli on onon ɗo 007 yon yiltito yahon yottinoyon e mawɓen ton minen ɓiɓɓe ɓen min wi'i min towniti fi Fuuta on ha mawɓe ɓen sorna jungo e mum noddita en faalama almamijo go en faalama khalifajo go na noon gaygo Alhaji Abdoul Gadir kono en faala ka aaliɗa yo alte en faala anɗo men contrandi o mission ɗum ɗo joni ko hitande woni fewndo ɗoni par ce que ko gibi fewndo ko wanno ko waɗi kanka o wiwnoy ɗo mari golle ɗe artayno ɗo yiyato ɗo men est ce que on ari o randi men compte mo to golle on de o yeggiti ka arnoɗen jooɗiɗen ɗo fof min jonni on golle min inni yo yaw yetto ɗon Alhaji mi faala ono yo wolude ɓayna wondema koye juutintu yewtere nde on artali eɗen golle wiɗon men ko ɗo joni meɗen jonnude on goɗɗe go min renouvelle contrat on cette fois ci de manière solennelle nde ñande no gasara ko golle bujjonano ɗon iɗe ɗuuɗi hande ɗo min wi ko spécifiquement golle goote yahe tawanon men mawɓen Fuuta wiyon men mawɓen Fuuta min faala eɓe nodditu doole Fuuta ɗen kon ɗum woni nodditugol ɗen doole Fuuta en hatton jini almamijo tawo il n'est pas du tout politique en hatton jini on tawɗo il est actif en hatton jini on tawɗon himo suusi daranagol gonga on na fiyo yaw o piirida e goɗɗo mais fiyo gonga on taw jonni tati jeeɗo gonga on o wawa mi waɗande ɗum ɗo non si fiyo mi yaw mi yottina miɗo wawi yottite na ɗon woni probléme na yottingol ngol tum koyo yaw yotti noon arton yettoɗon ko ɓe jaabi en fof hawtidiren ɗum ɗo laato joni noon miɗon andi on ɓiɓɓe Fuuta ono wonɓe ɓen ka international hande on buyiɗo wondiri ɓaawa ton miɗen faala yiwde taw onon faale mon on ɗo onon o wooli ɗo miɗo andi ko inde yimɓe buyno gasa woluɗon kono miɗen faala yiide taw action mon on onon e tellen makko faala ɗon ɗum ɗon ko mi yiya immande mon nden mi yiya faala ɗon konno habbore ɗo men menen ga konno wi so wi action amen menen konno habbi ɗon si on daari ɗo par exemple ko wontiɓe ɓen ka yaasi hande hiɓe ɗuuɗi si tawi onon ɗo fof on woni e konngol gotol feere ala ko ɗum wonata par ce que ga kadi ko ɗum ko nden haynade ɗon hayna jama on ka commentaire ji ɗo o mission mo wonɗen jonnude ɗo 007 no waɗirnoɗen reñande noon est ce que ɗon tanƴini o mission ɗo e dewa mo alfinde 007 mi faala yo waɗ ɗum ɗon ka commentaire ji kala réaction kadi ka waɗa ɗon ara miɗo mi anda si on faami ka commentaire ji ɗo il est très facile de donner un avis mais faala noon yiide ɗum ɗo physiquement harana ka ɗuma ɗo harana ka direct ɗo fof no nanani on goye ka direct ɗo arɓe ɗo ɓen fof noti no nanani kono so inni goto e ɓeɗo e waɗɗo action goto ɓe waɗata kon ɗum ɗon action ko ɗum ɗo woni ko ɗon mi woni mi yaali mi famali moƴƴa ko ɗum habbo ɗon min mi waɗa ko min ƴettu tinka mi yaw kako emin ƴettu avion je min cikkoya ton écoutez na ɗum yiyeteɗan si tawi ɓe wonɓe ka ligne ɗo fof ɓe mara kamɓe tun compte personnel eɓe jogui compte personnel oui ko fiyono ɓe exprime otako ka compte maɓɓe personnel ɗon ɓe inna miɗo faala ɗum ɗo mako ɗum ɗo ɓe wowla fi ɗuma maɓɓe jonna avis maɓɓe on ka compte maɓɓe hiɗon hande ɗo mari ɗo joni ɗo mari ɗo hande 2000 hiɗo mari ɗo 2000 ma 3000 wonɓe siwude en direct
yetelan ɗo 2000 3000 publication est ce que ɗum impactata Impact, ça c'est vrai. C'est silande une très bonne hande idée. min hande silangarde mi wowla ka direct mon ɗo ila jooɗi laggine buyno gasa windiɗo inni wo min hay lamuli kami woni wolde ɗo lamuli non ara on ino ɗo lamuli kanko ay ka page makko Facebook O wi ko Ba wonde 2000 ko 9400 personnes woni en darde fe on ɗo ni ino ɗo ko mi reni ɗo kon statistique on ɗo wawi onon tigi noon tappo. non les 9000 jonon dittuma est ce que ɓen 9000 ɓe ɗon si ɓen ɗon fo windi ka page mum meɗen faala e Fouta wono ɗum ɗo ça va impacté Ko jama on nani joni haray jama o landama onon kadi waɗugol contribution moɗon o mo kala yo waɗu hashtag waɗa publication andina nous voulons la refondation du Fouta, nous voulons la refondation de l'Almamia fop waɗa ɗum ɗon so waɗi ɗum ɗo jetti ampleur no wodi ka o yaha kankadi o tawya mawɓen ton walla ɓe ino ɓeɗo fu ko ɗum ɗo yo taw on fof o waɗay ɗo publication ji finugol patemolo ko no wowli ɗum ɗo hajja ma on noon hajja Binta Laali no wowli ɗum ɗo kaw Ñikkiri no waɗi ɗum ɗo kaw Sakati no waɗi ɗum ɗo waɗe publication ji ɗum ɗo ko jonno wolu ɗon ko jonno wolu ɗon komi falno yo wolu ko non ƴama o nani joni ɗo yo ɓe innuɓe endigni heeɓi ko muusiɓe heeɓi ko mettiɓe kaali hanano wadde ɗum ɗo waɗe publication ji no luujori ɗon ɗum ɗo ni luuje kadi koko fokkintinɗen ɗo luuje ɗum ɗo yiyan noon kon to ɗum yaltoyta haray on fof on torama mo kala waɗu publication andina vraiment no élection o waɗirno ɓe suɓori ɗo kañum khalifa on Fouta en tawta fes il n'y a pas plus scandaleux que ça hande ɗo mi ala takude goɗɗo je vais être très ɗo nginude on nelila ɗo nginude on nelila so waɗi ɗum onon tigi on ñeey FR gasi joni jama on nani 007 Oumar Moukhtar landike en ɗo wiƴƴi yen waɗu publication ji luujoɗen ɗum ɗo hollen en ala fus probléme e alaji Ceerno Abdoul Gadir Jomfo en ala probléme e maɓɓe kono en torike ka teddungal maɓɓe e ka ɓuttu e ka doole Fouta ɗen ɗon yo mawɓe ɓen yiitidu ɓe ƴetta ɓe suɓo goɗɗo e ɓen nayoɓe wonnoɓe toon ɓe jonna on ɗon direction khalifa on fuɗɗoro ɗen ɗon si ɓen ɗon jonnama hande kadi ɓe noddita noon ɓeɗo restructura structure ji wondi ɗin toon haray ko ɗum ɗon mari komi yewta ɗon eɗon mari ka faalɗon ɓeydude komi faala ɓeydude ko précision seeɗa par ce que iɗon anndi yawtere no metti fii hannde ɗo ko mawɓe makko baaɓe tedduɓe waɗa ka wonɗo landade fi mum ɗon hannde waɗen ko duwa e mettude ko ɓen ɗo waɗa kon ko par ce que si mawɗo yanganike diina yanganike e Fouta ha heɓi duuɓi ɗi ɓe heɓi ɗin heɓi cadi ronkiti ɓeɗo duwaka ƴettede sifa ko ɓe jonnaɗo ɓe jonne ɓe ɓeydane soñdia par ce que pression no e mum hande ɓeɗon ko duwano ko teddungal ɓe nattante ko anditanede ko ɓe waɗi kon kono na halfinegol sifa ko ɓe halfinaɗo ɗum ɗon no muusi quoi no muusani ɓe niveau mo ɓe woni on c'est à dire ko on sens ɗo mi faala yo yiwu probléme d' abord ara noon honno tawiri neɗɗo o yanganike ɓayɓen ɓe yangike fi diina si on daari ka tarika maɓɓe on tawa ɓe yangike fi diina ɓe yangdi kadi e mawɓe men Fouta ɓe moƴƴa ko makko baɓe tedduɓe andaɓe si ɓeɗo yehi ha ronki duuɓi ɗin to cellal ngal uytike buy wonno goɗɗo ƴettita sifa ɗum ɗo ko ɓe alano e nder mum few par ce que kamɓe ɓe alano e collège des sages on ɓe alano e politique par ce que ɗon andi o almamankaku Fouta c'est aussi la politique mais pas la politique pour la conquête du pouvoir kono politique mum onno ɗon kañum kadi hari systéme onno ɗon joni noon kamɓe ari ɓe alaka circuit ɓe alaka systéme ɓe adda ɓe ɗon wiɗe hunde nde ɓe humpitaki nde ɓe anda fimum gogo cellal ngal ɗuɗa ɓe ronki ɓe nawyi ɓeɗo duwano ka rondede ngal dongal woɓɓe gono woodi wonɓe très actif tawoɓe hino humpiti piji ɗin fof wawoɓe gollidede ko ɓeɗo duwa halfinede golle ɗen ɓeɗo nattane teddungal ngal ko sabu ɗum ɗon min on personnellement mi faalira yo ɗum ɗo wonu namone kamɓe mawɓe donc mo kala ka diya ɗum ɗon c'est pas parce que le vieux est incapable il est très capable parce que fewdo ɓe fewndi so ñiyaɓe jonnama teddungal ɓe waali ka danki maɓɓe ko par ce que ko aden kelɗuɗo kono ɗon andi hunde nde fof hino mari saayi si fi ballon on fokkitama a noddi mawɗo ara a faalaka gañoyade nayinnugol hara a yiɗi mawɗo ma teddinima hara ko fi ballon nodda innaɗa noddude mawɗo ko a ndaaru ɓe annduɗa no wawi juude ɓen ɓe annduɗa no fewnude ɓe mari doole mum ɓe mari suufre ƴetta ɓen ɗon hikkina yeeso donc
ngara ko immorto den fiyo dum do wadu min on personnellement ko tawirmi do tawti on demande mon don ko tawgol d'abord be do no doit décharger be tenata dum do kande do kambe ko dum woni fande kambe be mara ay collège de sage wonbe autour de lui parce que oya collège wonno do takko ala jibano bien que Elas Bano était un collège très actif wonno be autour de lui wonno be gollude yo non hay on collège do tigita o joni o bondi yo non ko onno alaji Abdul Gadir tu wawata gollirde de golle de habbiden be do fo o yawa himbe ben fo mono sonka inna o khalifa da do kelda o do wadanali dum do o do wadal dum do e wallaka ko be jonna ko na ko be andi fimu na ko be fewndodi e ballal kadi ala hebade organisation mon tigiti ko dum woni o lancike ko dum do na moto den fimu ko fi o collège do arto o fuito golle makko den khalifa général wade wondo actif andudo fi politique Fouta andu no Fouta woni no wawdo jindude e wada yaada yewtide wawdo recevude hobbe anda ko be yewtete anda ko num be ardi anda ko num fokkitani Fouta contre Fouta fokkiti ok ni aray yewterne sagwangen juuti naynode kono do ni bi moja aray men weltori hande ko noti don kon do mi andintina jama on ko monsieur Ba Ahmad Oumar Mokhtar noddirtebe 007 nane ngol ndikelan kon do woni ko laaga woni ko halfina laaga halfinama fi yawgol no yitida e fino structure tabital pula ko du jibol do wadndu do fo non du waawe jittirede iwa on yewti fi laaga do denyande mi landino mo fi modon o inni wonde mo on alda e hawte kono on tawano kay be ngaddunobe fi townugol hondo non kadi o yewti ko woni contraire do warayna fi lundodirgol mi woni yewtirde do ko fi o laaba me menen tawbe ben meden holori on fo meden holdi on onon do fo joni hara mi torike on parce que on jitti men do e goddi di tawta mi andano kanko kadi ka yewtere makko den nyando hebno adhesion janno yimbe buy arno tawtino yewtiri non kankadi mo gollude do kono yewti don goddum ko tawata hakkilno nangi mojja winni wo tabital pulago on wondo lagine mettanay dum fi ka wawa jogitade jon non cerno yaaya do en yi no woni e wadirde non ko yimbe seedaabe woni e der chambre no wirdon non inni jettimo be inni si tawi cionci din tuni da tunitiri da haray ko inna ko fo yo wuppe kanko laaga ko yawgol non hetto ya kaydiji din fo yiminano jon non no wi don jogi kaydiji din andi ko nano dabbirode gada hettori gani o wawa humpondirde makko wattindiren e feere ndaare no dum do accira koko tawata do ni wobbe ino wolude mojobungi no wolude do parce que tabital pulako international ala problème wi ko tabital pulako national lagine mari problème to non ko no jodoto don do ha dum do jibo ha tawata onon tawbe ngi don andi fimu yon hani gollude wobbe be tawata fusa wadude continuer don do na fi yon jabo milandari ko hollugol on dum konto ngakkede woni donc son de'i on wada ali fuyi menen nous on a dissous la coordination, on a dissous. En tout cas, vous avez beau à dire qu'on a légalité, mais légitimité, on a qui m'a fait un dodo. Et quand on a donc parce que on gollo de filmoudum, ils se disent qu'on a la gollo de. On a dit on y a outil, peut-être c'est le word de communication, il y a un wallendirino. Quand on ande, ko tedungal e holare wadira donc a won don. Dum don de jikke foti ka aron yantonde yetton jogito don de kadi andi dum don way watuma pay kun tawatara e kun accita e quartier kun jinda mawbe makko ala imade kipa fi makko so yino nge woli fi be mawbe do ko parce que ko be mawbe do hani nodditugol onon mi do andi o wi do humpodire mawbe Fouta ko on do e wadde won disotobe mais est-ce que c'est le cas des autres et d'ailleurs je profite de l'occasion minani bebe kanyum alaji kabiru wi do wietebe kono be wibe ko Boubacar Diallo ko kambe woni président tabital pula ko lagino hay don humpiti fi dum ni ka audio ji do kono don andi onon tigi dum don ko sama kala non do kono si tawi on wi ko sama kala on jodi ko on deqi kambe be wadde dum malheureusement men ko milando on question goto no don andi ko ono woni wadude ki don tawade wonbe wadde be ha fi men o yawe ni ngandal o jono to men humpitude no ba ok mi jola fi on min si goddo ari innilando joni no laamila ma en wolde India o adday preuve on kon woni wolide India sa ni da laami adana lan kon no laamurida sa wi kadi alaamoto ay to lan kon to tippuda joni si
woɓɓe no inude on woni président tabital pulako hiɗon andi kon woni tabital pulako hiɗon mari joni idée mum seeɗa onon on wawata landade ɓe ko honto ɓe tippi ko kaydi honɗum ɓe jogui autorise ɓe wiwgol ɓe wowla e inde communauté on onon hiɗon jaaɓi wonɗo e wowlu e inde communauté on. Une très bonne question. Joni min kadi mi jaaboro on landal. Gibi ndu Mourad fetti ɗo ko fin mois d'avril ndu fetti. Hande ɗon nous sommes le 14 mai. No gasa ɓayre ɗon sivude komi woni wadde ɗo par ce que o wi o naɓanama audio ji ɗum anditi décret on onde tuma waɗa gibi ɗum ɗo waɗa ɓeɗo fo ɗon tanƴini men gerali men contact ɓe aro première question ɗon tanƴini so komi waɗi ɗo kon e mo mi waddali ɗum e ɓeɗo wonɓe wolede ɗo fo Alaji Kabiru Alaji bano Modi Moukhtar mo Bappa Diame ɗon tanƴini men contactali ɓe fiyo men yewti ɗum meɗen andi yara on essayi no wa yara on joni noon si tawi goɗɗo wala jaɓɓude hay yewtidede ɗo ko onon jaɓi notagol no wirɗon noon malgré ko tawata niɓɓi malgré ko tawata kon fof no wirɗon noon son ari ɗo ɗo gandi meɗen mar règle ji malgré on nani min ni enen tiɗen galdi mais ɗum ɗo fof waɗali huluɗon ma amuɗon ma moni ɗon iɗon andi ɗon arde ka goɗɗo tawa o ino monani on ɓay yewtiren noon kono on ari joni ɓeɓe on ɗon e wiide ɗo yomin landoɓe kaydiji nangudu e pulal na ɓewe nangudu sa yindu si goɗɗo mo tawata ala jaɓude hay yewtidede ala jaɓude notade no jokki tun kañum no rema ino waɗa ko faala way wattuma yaafelan expression wa buɓɓa wi no continue tun no gurgaranno ino naati e nder ko rema ino durta tun no durta o haray ko on habbore ɗo yomi wawa famotirde si faw milan sikki hay ka communication ji mon iɗon jonnude ɓe e valeur par ce que iɗon tawni ɓe ka débat foti si goɗɗo memmini ɗo moƴoɓere o inni ko inde communauté on fof tawi ko moƴoɓere andade nande o sinki kanko ko sincande tawore nde yewti e inde fof ɗum nan goɗɗo yewtugol fi nden o tippa hay nokku o tawaka e bureau o ala ɗuma fuy kaydi mum fuy fi mum o mara manda fuy yewtugol fi mayre o ara tuma jammiti moƴoɓere nden imo yewtude ƴettanon mo ɗum kadi si innama o ƴawri inno yi o ƴawri si innama o piiridama ɗa inno wuyi o piiridama tabital pulaku no piiridede donc mi sikki oɗon taw duwa wattane deyla si goɗɗo mi yalti ɗo joni mi inni on hande exemple ɗo joni parti politique mo anduɗon ɗo mi ara mi wowla inde parti politique on onon tigui yalton in noon parti politique o waɗi no hara ko mi wowli ɗum andi mi ala nder ton mi mara kaydi parti on hay fus nami woni président mi jogaki agrément on parti mara autorisation on parti o tabital pulaku e parti politique no fota termarde ɗuma ka saria juridiquement hiɗi fota tel doole ko woni na programme goto ɗi jogui donc kala ko anduɗon jaɓaka e politique c'est à dire hara saria nder nde jon c'est à dire on no mi wiyta ɗum règlement intérieur on parti politique on e règlement intérieur tabital on c'est la même chose nande ɗo joni exemple parti politique no wawi inde ɗo joni ɓenna tun ɓe yaltinima ɗo joni e parti politique janggo ya innaɗa an kadi mi ɗaɓɓi président go inde on parti ɗon toujours mi ɗaɓɓiɗa président oɗa kadi si ɓeɓi kadi déception yaɗa kañum kadi inna kañum kadi woniɗa président parti o ino marsa hara congrès fuy waɗaka fus yewtaka an tun décida waɗa ɗum no marsa e parti politique ko sifa ɗum woni wadde ka tabital moɓe woni wolde fi mum ni tun e nder suudu ɓe innama woni président ni tun ɓe haaɓi woɓɓe bo inni kañum suɓike joni woni kañum kadi joni mo inni président est ce que si goɗɗo no janggi no andi saria association seeɗa hakkille no wawi jaɓude ɗum ɗon kono noon jaɓirton ɓen ɗo yewte fi mum ko hatta yalton nde wotere innon ɓe hey on so jimen ñande o ko haala holle men ko honto tippuɗon hiɗon jogui kaydi autorise ni o wowlugol fi amen men fof par ce que quand on parle de tabital pulako Guinée ara vous êtes inclus on a exigé qu'il y ait un document par exemple pour parler à votre nom on araali wowluɗo o innon kaari kadi wowli oɗa kadi wowla innon o wowli après confronton men non exigé piiji go innon si tu dois parler c'est dire au nom du pulaku ko ma ɗum ɗo e ɗum ɗo heeɓo donc sikkude ko ɗum tawi ko ɗum fota yaltude wowla yesso mo joni kon ko jonnuɗon ɗo misal on wudditiɗo lowre mawnude mi yiɗata no jonnugol on misal ɗon kono on yewtiɗo on wi tabital pulaku on ino nandi e parti politique e ke parti politique goɗɗo immota ko tun yewta
ɓayɗo lagine ɗon humpiti fewno ɗo nde mojobere wiyetende Serelak ko nde woni e waɗude kon e hoore UFDG. C'est vrai ko yiwɗon kon ka sariya on no yarirta noon no hanniri noon ha nano ka goɗɗo immo wowla e inde mojobere nde tawaka e mum o jogaki kaydi muɗum. Kono onon tawɓe yiɗon woni très spécialiste en communication ɗon andi ko on ɗum woni impact ko ɗum woni ko battinta ka yewtere battinta e hoore goɗɗo e nder ndin leydi ndi tawata naafo woni yawɓe l'école jangi yer janguɓe ɓen kadi ɓe janga ha muuti janguɓe ɓe muuti kadi woɓɓe famama ala hutorde. Hiɗon tañƴini si tawno nden mojobere Serelak ñande nde fokkituno tun nde inni nde yaltini Alaji Sellu kaɓe wonno ɗon ɓay ɓe wanno on communiqué ɓe inni wonde maɓɓe waɗi Alaji Sellu exclu ɓe wowli ko ɓe wolɗon kon fof ɓe noddi hay responsable ɓe waɗi kaydiji fenande ɓe inni federoɓe tawama si tawno UFDG jooɗi no fallidiri juuɗe fanki woni ka sera muɗum ɗa ɗon sikkarayno hande ɗo ɓe laatinali ko ɓe woni wadde ɗon ko mi landi on ɗum mi anda non ko ɗum woni Serelak min mi anda noon kono ni Serak kon nde mojobere wiyetende Serak mouvement Ousmane Dawal ok joni noon mi faala yamiron langara mi jaabaki on question par ce que moni très politique voilà no mi jon miɗo andunogoy on jaabotako mi jonni on tum misal ko ɗum waɗi min ni ɓay on ƴetti ngal misal ko ono naɓɓimi on terrain sina ɗum yatano ɗon ɗum ɗo fof ko ɗum mi faala on yaltinande miɗo andi réponse on miɗo andi kadi ka fewndi ɗon ɗo puisque c'est politique on jaabotanoko ça je sais déjà ko mi waɗiri ko fi hollugol on tun e c'est vrai meɗen jaɓi wondema meɗen yewtude fimum meɗen jaɓi ellamen o min miɗo jaɓi few je suis très démocrate wondema oui c'est vrai min hanano yewtude fi Ceerno Yaya min hanano yewtude fiɓe wonɓe wonde salo wonɗa yewta mais si onon hanaɓe yewtede fimum hano ɓe yewtude fimum ɓe tawata ko onon woni légitime jeyɓe ɓen nagge nanggama e nder guesa goɗɗo hino ñaami goɗɗum himba hino piyede no ngenagge no piyede no luubore honɗum tigui de jon ngenagge no anda eno nokkel kaari mi wawa arde min sottina min sotta nge nagge e juuɗe ɓe wonɓe piwde ɗon jon nagge ngen no dari komi wata wode ko meynata côté mo ardirɗon on ko côté mo ardirɗon on haray ɗon miɗon mari gon kono noon côté tabital o na on côté ɗon ɓe on utilise de goye tabital hay nde wotere taw e nder leydi lagine ndi ɓe utilise hal tabital taw ɓe arali nokku goo ɓe golli golle tabital e inde tabital ñande ɓe waɗi ɗum ɗo women nanngayɓe on andi kon mi faala wallidiren e ndu Mouradu ɗo yalten e mayru nani si min ni o wallidire e ɗo joni on ari on yewti hande ɗo ka mi tori ko on piiji ɗiɗi so o yi yewtere ɓeɗo nden hino battinde hande yimɓen ko par ce que ko kamɓe woni e yewtude kamɓe woni e wadde conférence de presse ji kamɓe woni e wadde déclaration ji kamɓe woni e nder plateforme ji no bugo piiji no wowla hino nane minen koko yalti wo ko ɗum men yewtata boni moƴƴi ko ɗum men yewtata ko ɗum menen kadi woni rôle amen nous jouons le rôle des médias min alana goto min ala contre goto si tawi on deƴƴi on acci ɓe waɗu ko ɓe watta kon nous n'aurons pas le choix que de parler d'eux ñande immiɗo wo e mo joppereno ɗo ko fi moɗon fof ɗum joƴƴami ɗo abbalam mi yaltali taw on boni allo oui ko min ga ka ko ton on ɗa yewtude non hay ko appel naati donc ɓa insisti Allah wiide ara ko urgence donc mi décroche mi noddita e on tigui ok awa ko wonɗo ka direct ɗo kadi noddi koy eyo ok awa min ni wallidiren e ndu Mouradu no yaltiren e mayro kono ɗum mi faala wiide hande ɗo Ceerno Yaya foppo ino reeni bonki ke woni e wadde ça me gêne parce que ko sikkete je suis en train de le discréditer pour un collaborateur ko ɗum waɗi so yi ɗum ɗo fof j'essaie d'être le plus objectif possible ko par ce que hande ɗo fof ino andi ko no waɗuɗen iɗen si buy kadi ko andiri 007 ko sabutola pourtant ɓe henantaɓe wondema enen tigi ɗiɗi ɗe mara ɓen heɓa divergence ji comme c'est le cas actuellement d' accord joni noon fi yo welan men fi menen min simi immike mi wowli e inde mon ko hanno ɗo wolde kon hare mi yalti e golle ande c'est pas moi de le faire kono tigi o wiɗo so gari o yewtiɗo fi UFDG ko sikkete ko contre UFDG wonno j'ai le même problème mais à un moment donné min ni hande kadi mi hajaka komi wolte kon j'essaie de faire komi tañƴini kon c'est juste dans la mesure
wonde possible min na miɗo jogi gonga on absolument miɗo falja min ti comme neɗɗo ko ɗum mi wolta ka fuɗɗode live jam kono hani no hande ɗo ka tawata hara on accari ɓeyni wosi banta yani tun ko punne immoto so yiide punneje ɗo hande ino soñji jama o kono bantanje ɗe woni no jaɓaɗi immade onon e docteur Abdourahmane koko yewɗon ɗo fof minanalɗo wola fi docteur Abdourahmane je le condamne beaucoup pourquoi parce que iɗon inni ɗon jogui agrément on mo jogaki agrément ino ƴettude utilisa logo ji mom waɗa déclaration ji sanctiona utilisa logo amen on de no ok o logo logo international on waɗa agisa inde mon ono par ce que ko ɓe woni wolde kon fof ka audio ji maɓɓe ko ɓe woni wiide ko tabital pula ko Guinée on naniɗo audio mo kanko oya onno Hamid konno kona o inete wiyeteɗo konno ko Ibrahima Kona ka mo kona on ko wowli ko on nani kañum kadi Alaji Kabir ko wi hiwrike Modi Boubacar kaari président tabital pula ko Guinée donc ça vous touche directement si goɗɗo waɗi sifa o déclaration hay siɗo reeni wondema justice o wona juste mais au moins il faut sortir il faut faire des déclarations konetma wayrito o wadde déclaration onon ɗo si gandi kon concrètement ɗon anndi fiyo num si tawi min inni mi waɗa on anndi sahay goo hari si ceerno Yaya waɗi conférence de presse min hande mi organisali conférence de presse hara ko initiative am min si ɓe gayni conférence de presse maɓɓe on journaliste ɓe yawɓe ka conférence de presse fof ko ɗo rewata ara ha kadi ka an ka suudu an interrose ammi mi woni e waɗugol 11 de passe ɗon mok c'est à dire auto wowla mi waɗi on guere ɗon ha mi faamoyi si min continue ɗum ɗo ko ɗum ɗon tun mi wonata mi wallini ɗum ɗon few mi terti few tawi si journaliste no dila minna que je suis pas disponible par ce que mi faami no min kam ɓe mi sakkiti yewtudude ɓen journaliste ɓe ɓen mi yaltinoye kaydiji ɗi mi holli ɓe min hinoɗi ɗo mi jonnata on kono jangge jonni dolla ɓe jangi min yahe kadi e kamɓe to on ɓe yeeto on ɓe holla on sifa ɗi kaydiji ɗo min on say noon on anda e komboye amen sedi joni to ton gonga haɗa nañatgol ñande o lando men question ji ɗon ɗo waɗino si min ni ɗo déclaration mo ɓe waɗi e plateforme o min mi tena e compte o mi yalta mi wowla mi jaabo mi woni gotum par ce que ana e nokku mi tippa min kadi ko ono wonaɓe wowlede inde mum ɓen nago e inde amen ɓe woni wolde ɓe inde tabital pulako mais na min jeeyi tabital pulako na do kadi inde amen ɓe woni yewtude na inde amen fof nami jeeyi tabital pulako nami woni tabital pulako ko fulɓe ɓen fof yone ɗo meɗen halfina golle manda no woodi kaydi no woodi état Guinée on no seediti ɗum hande sa inni a ittaylan tabital pulako tawi noon kono on ala andinde ɗon ɗon son ala andinde ɗon ɗon on ala wadde golle mon holno faala ɗo yo min andiniro men ɗo komin yaltumen contredisa koɓe kamɓe ɓe woni e wolde ko e nder plateforme ji ɗon donc na ɗum ɗon on si tawno hande ɗo golle moɗon ɗen no yeede sur le terrain iɗo waɗude bilan iɗo wadde activité ji ɗon arude yeeto ɗum jama on ko ɓe accira on kon iɗo waɗude hayno hande ɗo hewtano ha kamen daara ɓe mais koko par ce que menen komin faala hiɗon andi bi tabital pulako inna tabital pulako e woodali laggine ko ɗum mi yewti on ka début e heɓi président jo international hari laggine bureau ala ande noon aduna on no acci en ka tabital pulako ko ɗum ɗon min woni c'est à dire min ƴette woni Guinée min atasa ka trewal hiɗen acci aka tabital pulako moƴƴano min yo mi intégri jeunesse pulako international on tawi laggine fof ko min tu woni nder ton joni noon ɗum ɗo fof andine jama on communiqué il faut communiquer par ce que Allah waɗi déjà argol communiqué c'est gratuit mais ala yoɓinde sakko innon vous n'avez pas de budget vous n'avez pas besoin de venir nous payer pour communiquer mais informer mandamɓe moɗon ɓen c'est à dire yimɓe ɓe innuɗon ɓen ko ɓe wonɗon gollande informer ɓe c'est à dire onon ko joɗɗon kon tun ɗo wadde nous ne pouvons pas le savoir ɓe gandata siɗo mat difficulté men anda siɗo ñamude ɗo ni kalsi men anda si ko wonɗo wadde o men anda donc informer communiquer agissez son ala agisude ɓeeɗa ko ɓe woni wadde kon ko on ɗuma capacité de nuisance mo ɓe jogui kon ɗon mi yiyata et nous n'aurons pas le choix pour vous dire si ko ɓe woni agisude kon ko bilan on no ɓe jogui par rapport e agissement ji maɓɓe au moins kamɓe ɓe yewtude ɗo fi joƴƴingol antenne ji onon on joƴƴinini antenne ji tabital pulako à tabital pulako ko ñande mi feƴƴunoka mon ɗo mi woli fi antenne ko bimbinde ñande ɓe fuɗɗi ɓe andi e antenne no waɗe bon joni noon gibi wowɗon fi ɗum ɗon on joni ɗo ni no ɓe woni wirde ɗo mo pita sanctionnama mo telimile sanctionnama ainsi de suite onon nini ɗo mari ɗo ni représentant ɓe dans les 33 préfecture
capital pulako no partout e nder la Guinée. Joni mais joni on do golle de golle men ka wona nani ko ɗum men tori o nani min holla yo ko neeɓa min halfina on kadi golle habbe tum so ɓe gayni koko men woni ɗo min étike ha Guinée woni e niveau on yiyay on say ko waɗete gon koyen fof waɗide ɗum ɗon no mi yetori on ɗo min torike on ka sengo mawɓen ko ɗum ɗo min jonni on artane men e ɗum ɗon dal ha min yiyataw ko waɗɗon gon ha min yiyataw ko waɗuɗon ɗum ɗon e o yiyay ɗo mais non min ina mawɓen on tini ko woni feƴƴude ko on tini d'accord joni jama on nani haray ko ɗo wonde e huɓɓinde jonde nden ɗo mi donki moƴƴa noon ɗo hannde o wowlinilan ɗo ha mi wawa yendade ɗo miɗo nani wonde ma fulɓe ɓen no organise anniversaire o kono yawnoɓe toon ɓen fof ko ɓiraɗan nayyi ɓe jonna min ka noon la mari koy ko mi ñawata on ko ɗum mi sakkitorta ɗo awa miɗo heeɗi je suis démocrate si tawi min kadi fof mi famine koppi mi wi allo ñalanande ko dari ɗon ñanden publiquement ɗo e wiwɗo wondema on faalaka puutornu on yiiɗa e waɗowo puutornu ɗum no sattiyam awa joni gonno watte ɗum ɗon ko yiltito e ɗum ɗon par ce que ko faljere hande ɗo so ndaari wano objectif ji capital ɗin ko fiyo taw namuji men ɗin fof no andi ɗiɗi reconnaissant to ngiɗo inna woɓɓe go ware ñande go miɗo andi miɗo yewde to ɓenni o ina wola ɗon ɓe inde hay fulɓe ɓen ko hoɓɓe kono la Guinée joni noon si tawi ko symbole ji fulɓe ɓen e ɓe hawtuɗe leydi ɓe hino wattade ɗi tawi kadi e monoto ko ɓe watti kon hay ko honno faalaɗen tigi tigi hay si woni ɗiɗo ɗi utilisama ko boni kon so tawi ko ɗiɗo wona wattede ɗum ɗon tun hara en holli reconnaissance men on hara elan yiɗi o weltoro ɗi e ɗi puutoji hiɗi mari nafa moƴƴa noon on to mi ɓuuri andude ɗum ko mi yehi Saudi mi ko puutoji ɗi woni e wadde toon ko mi ko tata kon siɗa waɗi puutoru haray ko a référence c'est yiɗoma o anda ko pullo on ni fulɓe aduna on fof kala yiɗo puutoru laggine ɗum par ce que ɓe fof ɓe mari puuto kono puutoji men ɗin kadi ko feere kala yiɗo ndu ara ki sallando ma jaka ka pullo Guinée mi fotta e woɓɓe ka ascenseur mi fotta e woɓɓe ka juulirde fof ko puutoru ndu woni e yiwde donc ko ndu symbole molanaɗo joni noon hiɗon andi ko on jentaɓe moƴƴa hiɗon mari kadi yimɓe yiɗuɓe o moƴƴa noon si ono on añi goɗɗum ɗum buy kadi no wawi añude ɗum saabu mum joni noon minen meɗe yangade fiyo ɗiɗo fof yo reconnaisse ɗi ande ko namuji men ɗinni ɗi teddine tawa fof ɓornoto fof no weltori fi mum si ono on communiqué mo on inni welata on yiiɗa ɗum ɗo hande kadi on mapina e men donc ara emen tori yo yilto e ɗum ɗon ñande wolno ɗon ɗum musanno moƴƴa noon kono ɓaari mi heɓali occasion ye yewtu hande mi heeɓi mi yewta on ɗo ara men faala yo arto e communication goo yalti noon puutoji ɗi few ka guere mum ɓay ɗon andi jaka ko ɗum waɗirɗon men guere par ce que aɗon seytinani men ɗum ɗo minen seytinani o ɗum ɗo gasi ella ala fo o moye jam o yiɓe andiɗe galda par ce que fo ino hooli hoɗɗi no sikka ko sama kala ɗum wonde ɗo ɗum ɗon mettanno moƴƴa noon ko yewtu ɗon fi puuto tawnon puuto hande mi jabotako hande ɗo ɓay yiɗɗi en ala meminde débat puutornu ka ƴettuɗon ndu ɗon ka ƴetɗon ndu ɗon bugi ɗon artirendu en ala hande lannitade débat on landike ko landi ɗon ko mi jaboyto on mi addoya e on ɗo hara ndeññande ɗe mari tan fuɗɗoren ɗum ɗon ɗo en fuɗɗori fi monsieur Paté Moloko e lannitori ɗo wondema toola ino bugiti ndu puutoru na ɗum falano ɗon joni o wowli onon ko falɗon ko si on artitoyi ɗo mi anda ko ndetuma meɗen neli on ɗo ñande artitoye ɗon ɗo o andintinelan ko ɗum ɗon fuɗɗortoɗo inchallah jaɓi konko wowlo en ɗo nani ara mi weltike ko vraiment ko noti ɗon ɗo ko mi yiiɗo jama on notike moƴƴa ɓe ari ɓe heɗitike on ɓe andarole ko no wonno arde kono ɓay ɓe ari ɓe tawi ko onon ko ɓe falano yiwde moƴƴa mi andina jama on encore une fois ngol ɗerol ngol wona ɗo contre goto ngol wona ɗo kadi fi hay goto seede on ina ɗo mi addi 007 min poɗodiri ɗo yeeso moɗon koko ɗo kadi wiɗon ɗo min prépare ara fes o émission sakko wona min yewti mi anduno ko ɗum ɗo yewtete ko ɗum ɗo yewte hari c'était pas sûr ko hande o live waɗata ko hanki ngo duwano wadde yeteran taw score on entre Real e ɓeya par ce que mi wawali humpitade gonno min gendike coupe on kako Real gagni o min landi ɗon min darali balo bon voilà boy seede o fof e wawani darude ok joni aray mi jonni o rendez-vous très prochainement après
tawatare mi hettindike ɗo mi weltike moƴƴa ko ar ɗon noti ɗon ɗo ko min torike on yahe yettinen ko min neli ɗo ko minen kadi sengo amen min yetoto yimɓeɓe ɓe waɗu ɗi publication ji ɗo ɓe luujo ɗum ɗo moƴƴa no fi on artanoye men yeto ɗo min gonɗo mawɓe woni ko yewti sengo communication on fus o landaka argol yewta ɗo communiqué si ɗon faala chaque semaine si ɗon faala heɓude ɗo antenne on fi argol yetto jama on ko on to fewda haray meɗen habbi o kono mi weltaki menen kadi fes nanon ɗum ɗon mi wowla no wirɗo noon o weltaki fi ka puutoru min kadi ɗo inde jama o mi weltanaki on fes ono wonɓe toon ɓen par ce que min daari min tawi hande ɗo on ala waɗude fes o rena musendi amen ɗin o rena tampere ji ɗi men mari ɗin hiɗon jooɗi accidi leydi ndin yimɓe no waɗa ko faala e mayri ɗum ɗo menen kadi mi weltaki jaɓon ɗum ɗo no joni en seedi e hoore goto weltanaki o e joni guere ñande yidde toytara mo kala weltanoy to anani nasimo kala joni o waɗa ko halfinako awa yellala merci beaucoup ara jarama moƴƴano beaucoup jam